Madam, mene me kun na wo mene na wa nan na mene ne ewo ho no chese hwe na o hwe na nye papa me se na me yadwuma me jelo ndi yadwuma nti na on hwe kwala na me de ha me nti me na me hwe kwala no ko secondary school kra ponu o mo ko secondary school no mene mabusuafo titu kra ene boa mo fra no wom ena o mo di wi itita akabosum ba kona nyodi we achi owie school ena yare be born loko school be pon senior high school ti yare be born na be ko fa ne bai na be ne ko empire bo be 1 month ena okotro so na okotro ya one pie bo bia apos okay it's me pacho oba na ye ka na asem no ya wono ankasa timidi ne ti ebobod edan mu ana fam FM ni dem nyina otimi de hwehwehwehwe wa wo pen oda otimi de ni ti oni o ni mfoni no na yede atoso no sabre na okọ school wa hu okọ 6 months oni na olidi bibia enti wo dru 7.9 FM enne juada Akoma FM anase me bosume ne de toso aduonu emiyensa hwedi amponya nkrompon agien ede yakọ weekendi wasan ede abedru fiasomdwemu a na asedemo rempim wasiedu ene yede ema hwedi amponya nkrompon ti baabi a wo bia enawia na waka ye ho frequency no eye 87.9 na chese Akoma FM ehwa ena eda no sanso ena ebia obehwe yen ewo Facebook live eye Akoma 87.9 FM Facebook live eye Akoma 87.9 FM YouTube eye Akoma 879 FM Akoma FM Akoma 879 FM like yen page no na Facebook no o like page no na wa comment na fe wa share ede amaye like page no comment na share maye sanso ena YouTube no so obe subscribe Mr. Mo amhwe wo YouTube no dodo na subscribe ye bomodi a na subscribe na no mi adoma no so nti ebre ne so a then you get notified na also what to me I was so de ama afofro na womo so to me enye bi ahye na wode etu wo hofo enu nti bomodi ana join na Facebook live Akoma FM yenu no mo asabre womo abwademu a ogina so ene awie Facebook na say na ochre alezo will say watching live from Cyprus always enjoy Akoma some keep sharing happy new week to Akoma crew Dokas Odum osi good a good day everyone Dokas good day upon Abraham was we are back again for a new week yes Sanso and Koshua Adepa was looking good na just say messages no dosu ye papa na ebreko no na making kind at the amount Akoma FM na me saying bisa ubiem YouTube yanko YouTube na yenshe womo ejina so YouTube se na ye mo body ni bi na Ishmael beba sisi anache so bebie YouTube ho no ede amame na yahwe womo ejina so na mom no de me bisa o ene awie ne se hwan na watumi amane so ede free baby a owo no ene hwan na watumi apagya no hwan ena watumi apagya no na untumi mpagya obi ade a ene na ye kai wo se Akoma FM ka wo mu a ye boa na fe yetumi age ne nkwa ne ho ka wo mu a omo boa na yetumi age akora no enkwa ne ho baby a wo bia yeguso yenya enhwe ne yare anwie ye yidie na yeguso a etua bells ne de na yebeguso a koso asrem se koso kwamu ende yentumi se ya fatu ye ho so se ye hwe little kwaku ama ne ho ato no a yenye emfa enkonkosi awieye enu nti mu amaboa mu amuguso boa wo a wo mu aye wonti na ye Akoma FM Akoma FM 8149260 0599814926 0599814926 boa na yentumi emwa ye ba no 0599305202
0599 305 202 0599 305 202 0599 814-936 yabano yadene bai sei enana otie nyankropo adawroma momua ya modeboa yenti Akoma FM wo hospital konfanoche a doctor for eguso omoshe no enuro ene nuane enye easy mia edru baby no asenka meya apa na nso mesira bi ye save life no dia was a mekoso a na mepem ede komanim kwapem se yebetumi awie ne yehunu se yate yensa ede free little kwaku eho enu nti miguso na mesrew se yenye akorai enkwa yaye bi ema yenye ayebi aguo yemfa nkosi wabra yentumi entoaso esansi kasemunti enu nti safe na wo hwe ye ne a omamede ne baaye na nye Akoma FM kakranka sese akora no enka onti asenka wawu nanso ene ono na eda TV no eso no kakra or recover a doctor for enro enuane na fein so eniema obehia na yetumi provide ne kakra maninti na yeba no oda so etenkwamoi ebia na ope wu pipes ebia na ope aware ebia na ope adwuma ebia oma aye basa enei opese enkoda no esiye who knows nia wo beya ebeboa ebia we ene opportunity Akoma FM na wo boa na akra we survive sebeya nia wo hwehwe no nso wonsa beka emre yen kosoa na edom yen kosoa na eboa yen 1 cedi 2 cedis 3 cedis 4 cedis die ewo odom nsem ene odema enu nti die kura wo bia wode bebe bia no yebesom ni aboaboa no na yede ahwe yebei little kwaku yebesom ni aboaboa no ni yede yahwe yeba no de mepa ne senko onye mfie mienu no na yetumi so ne nsa na waba begina ha na wode ne ho aba abekire wo hunu sane ya wo ye no no kwasem se eso atumi aba emfaso enu nti yenkoso a okakra wa bia nsa honorable koka chairman ordinal kwakwapia chairman ordinal kwakwapia chairman utu kwa nyina mesisa chairman wa hanka pi we nkmejayo enti chairman waba eneme from so aye busy enti wamfa aspiring Asante regional chairman me pacho chairman waba enu nti mamenti wonka ye balletto kwaku chairman minuzo abede bibia be fa enu nti se spio gabra menka won to chairman kra si wanya ba besi kumasi abontene so de eni emene no de ena me friend no want to me amfa enti koka chairman koka nia otemen kan mo na betini no kan chense Maa Akos bonidi me seleto kwaku hiane mo enu nti me pon program no me friend no me din ka friend no pay on fine me pon ya me friend no enu nti ba bia won so wo bia no kakran na aboa no sede ye be ya ye be ye sikasem nti ye nyan ne hwe na ne yade no ensan enye kese oda hospital ida bia da iska ene de etua se yenya amount was yenya ne de hwe no a enka mejaye ema ye nti ena meguso aya mesremo enu nti de owo bia no fabra ne yemfa enyi ebeya oda TV ne so oda Facebook ebia afei na wo hwe yen ayo akora no ene ye gye nkwa owu anisa nenso so yebetumi agye nkwa ene yade ni firi ha na akoso ne ha yade ni firi ha na akoso ne ha ama mebreye papa nenso koso kwa mu adwuma de Maa Akos menye mepese ye wie ne yeto yensa edi free ho 0599814926 0599814926 0599305202 0599305202 mobile money edin ye Mary Akosia day with this kind of faswa yensa beka ye beyi na Sandra Dawroma ya boa na fe ye de akoje ye banenkwa ene wo mafre yen ewosika nenso ewosi ekotua enye easy yamwe nipa wabra otiase sebeya maami enkoku akwara no sebeya little kwaku ebenya nkwa akwara ni wo bi papa bi ye
ema oman yi eno nti ye nyina ye mu ano sɛ de sɛ na efata nyame enhyira sɛ wo bɛyɛ ne sa na wo de amame o ye no na de da wa koma so no Onyankopɔn so obɛyɔ ɛde ama amen hyɛne so sɛ ene awia yi ɛyɛ 3p garlic mixture piwak natural ɛde aba ɛna afei grow fine herbal tonic ɛna so ya sonia yɛde ene program no ebro yankwai na menimira enkodi enkomo beme na udin Samuel Ampoma okay efa me Maa Akos na ufri hin na baye me free Chrome estate okay haya skwa Akoma FM studios agrone from na from boko one yetie wo yo we de me ba ama bomoni a hwe no Akoma FM wabdina ko school ma bon ho ka bebre na blantie bi abefa no woni na wo ma bo blantie na kola na nya be abosom nkrumi hu be ma no beebi a wo na metimi na aka ensem ese hia me ma to nsa fe na be nyina me frɛ na oma on be so bebe manim na me na aka ensem ya ebeto makoma so timi nim sem la wo de mu so adwuma mo ya no no nti ese awie me de be dan mo na mo so mone no bono na mo keka na ehwedi besi wo se wo ankasa wo ba me pa cho me ankasa mucho wo be ma no ba me pa na asam no ma chese ankomi yi say yi be ma metro man with muscles pa what hey abrantie bi betumi afa wo ba da bi mami tie ni biem me pese mi tie biem no abrantie no abomoden wa fa me ba no wafa wo ba pa na wo enya aboso me nkro o chese on be manum kra abamanum amene naka entimi ze kwase ebu pa na odi bumi seven so ohin kokra na esisu ni ohin blantie na me pese me ya de a edo ha beba nti na me de abedam awie se ekwan bi ebefa so obebe manum na hu nhihye bi amene ne be hihye no nti na me de ba manum se ya bedwe hu na oba no ankasa wo wan ona team nche okay nti wo ba na ti wo nchen oh any asani agro ne beso ne was the buta of the buta enti wo papa de me pa cho abrantie ne wahunu da me hunu da wo fa wani krodwe ni se da una yes ne dey say ni din da iso busa oba ni din no kra wonim me pa cho de oh mami ma what if you say Mama Chamo 22 years Mama Chamo enti wo na wo beka story na kire yen so what you say Mama baby a wo koshi abrantie ni din baby a wo free baby a wo koshi no kwan ye ofa so ye wo lie baby a wo do kokoda ye ni nyina yetio Mama Chamo Misiano Achim enyinem Eastern region na Mama Chamo Misiano na Marie SS ana Misiano eti Misiano na one me etwetwe nkomo se pese ornament na pa na papa nso wo Kumasi ase na papa ni Eastern region honom eti Mama Chamo me ne tene na nyinsen bam ana me de call ni fie ko ka kire ne se isi an nyinsan abanti e ba ne den no se me mama ne papa mama ne si se nyinsan ba eti Mama Chamo Eastern regions me ne me anti ba ko no ni ana net wo honom eti me ne to na me kobo me anti no ama ne si ano nyinsan bam ana se ene sada obe friend papa ne de no de ato nanim na Mama Chamo papa nso na wa se nti ye friend no went me ade ama nti na me ne me anti na wona me de wo akwala no eti Mama Chamo na be ma ne field ye omutai ba oba omuni omame ne te honom ba omuntai ntina honom eti Mama Chamo eye na me friend papa no ka chile no se nyinsa ba m dia eso hu be ma no a one menyam no o se de mbo sta mbe ye ntoto ye no eti Mama Chamo yes and be ma no so friend na o de na o china o ma ana me friend busan sa de ntina won ti me ma no se o hu papa da nti oni se bia oba onim do de be ye na me se yes wo ba na de obi ono ne beka ti Mama Chamo ye ba me ba Kumasi ase ya friend boy na on peso beba de bi o de na o china papa ti me de like craft friend say peso hu ni so peso obeba eti Mama Chamo ye de wo akole nya 9 months be ma no e ma papa nim e me kan bi se nchelen o ma me no so o ma me line de me friend na enko o da wa me line ba o ma me line me friend na enko so ma me na me friend bi be ma na de me friend de bi am friend to ni so peso hu ni ba o mba de bi bia o friend na o de na o china o mba
papa nim enti adie na wo ye no wo eastern region ho a wo de ko hia branch no se friend saying pacho friend na Maa Akos Augustine adie na wo ye a wo de hia no man pacho na me ko school na ma fa na me SS ba na me ne me ante ne ye aduan e wo eastern region ho no enti ebra branch no Augustine Amuako ebe Augustine Amuako hia wo na enkomo ben na woni wudi ya wutumi enya wrehemu woni mu gya wo hode ma no sa woni ne betra man pacho enkomo oni midi de na minim no na tama na me kwaya sese no na minim ba na mini no eni hwe enti me ba ye no ana obehum na oni midi nkomo na ma oni midi nkomo na me sei meka cha papa ansa because papa na odi mako school ayren ehwe me sese awie enti na woni mu no kwan beso tama wo ko school no na woni mu no na woni mu no kwan beso man pacho na unse history je ho na wo na ombeta adua na obi amiante no e wo nti oba otimi fem na oni ma bo nkomo e wo baby amiante enkomo ben man pacho na nkomo ne de na eni eyi nkomo o person ba na oni me bo nkomo e bia me kwa sese den ne ye wo ho den ne won ba na oni so akwa sese wie 2016 okay no so sebisa me nsam anema eye wo ho no nti wo wi asase no na wo mfie sen tama Amuako be hu o se o pe na wo mfie sen mamba cho na me wo 21 now 21 years okay enti Amuako ka cho so o pe wo no o maame a na wona ne te monu aduane no ne ye adwuma no wo bo na mane se wakohia branch bi o so o pe mamba cho ma mo na mane ba enti mamba cho na me nim se bi a me ka kire na bi a na obeti ati na se bi senti ma mo na amane ba nyin se ne ba na me bo no amane enti ukohia Amuako no first boyfriend mamba shine on the break of virginity at the age of 21 mamba cho ujidi mamba cho na won fa be mada mamba cho da na obi a won fa be mada na akohia be ma edin kan wo yemu anhye mamba cho ma wa no so na ye adwa do wo fa be mada wo ye virgin wo hunu be mada adia ye friend di ye wo nim unyo bi da wo yemu anhye sa woni na akoda mamba cho ni me yam ehye me kakala ko na me se bia yin se me nim de papa mbe enti ehye fa na no de ko mamba cho om fie ho no baby om eastern region obi om ten om fie ho no baby ono ankasa te ono ankasa woni dan mamba cho ebusu efie enti ono ankasa e woni dan ono ankasa woni dan o de ko na abusuafo hu mamba cho na ne ma be ba ko e wo ho no so ni de no wo me ne wo fa ba ko ewo ho ntino mu obi anka njo se omode hia no ni suban wo ne wo ba anyem a onye no wadwane enti meni na chi mamba cho da obi an wo ne wo Amuako ho mamba cho da enti oni ne twempra abosom ya na se fie sai ansa na nyinsa ne ba mamba cho meni be a month 1 month na nyinsa ne ba be bosom pe na nyinsa ne ba first day wa no ko dai we virgin wa dia na huni mamba cho mi hu blood ana mi hu anyoya mamba cho ye mi anyoya mamba cho ye mi na akoso to aso yoy ana we first one no wasa akọ second one mamba cho mi me tie wo virgin ma yes me tie me say now you virgin akohia no wasa na aka che mi o 21 years na just how dey okọ wani because say 12 years no na nkura no ma break on virginity and say wunya 21 years pass na Amuako be fa dia ene na wa ya de enti Amuako was will pay price no e was will pay enti me pese me utwa foni no kire me ma me hunu say ampani apa na Jennifer ye virgin na fa ye hunu se de besi ayere Amuako afa so what you say because 21 years no anya virgin dia ene na Amuako tiri ye enti na was will kra se kohia neni so ojeje wo mo say ye so they say aha enti kira me dia course mamba cho me hu blood na me ka chen say isi ano we on na break me virgin na see you what nti yin say ne buy no ka cho me say on na break me virgin nti on be pe kwa be fe so on be hwe me yie sana buy no oh wono akwa ka cho ma me so on na break you virginity mamba chan okay enti wonu maame na wonu no aduane na netie mamba chan enti na wo mo na mane se abrante bi e fra na Amuako aso pa
wone ne kwada nti breban ne breban ene ya na wo sneaky na wo kɔ kwada mo akɔ Mamba cho ne numre obo ha yebe kroma ana mpacho na me kɔ ne ho da bi kyekye mu kyerɛ me kwanya fa so kɔ ma me nkasa be wo na metie wo na me kɔ bresei me kɔ me ba o ma me die na obisa wo ɔkye wo pɛ ne nyina metie wo kyekye mu kyerɛ me Mamba cho na me kɔ be 8 na ma ba be 9 ana na me time me de kɔ no sabra ne ya na ma me wen Mamba cho na ma me so wo dem wada Mamba cho da bi no one die no one die nti na wo dwane ne kɔ wo dwane kɔ na wasan aba me boa Mamba cho wo dwane kɔ no wasan aba nti na wonim so obanyem da mi bi so asem o Mamba cho na wonim se wo banyem Mamba cho na wonim so obanyem na wonim so obanyem Mamba cho na minim se bia e ba sisi a oh na wonim se woni be ma dampre dodo asan ya na atimenyem na wonim se woni be ma dampre dodo asan ya because wo ye virgin obi wonim wo hwe wo nkwadere wom enti na wonim se woni be ma dampre dodo asan ya e na wo betumi anyem Mamba cho ndie anytime bi etimi ba enti wo bo wo ka chem so ommo ne ho ban because wo nya ready Mamba cho da bi man kasa anchele enti ono da nyina na onyi su condom Mamba cho da se wo yade bi a enka waje na wonim sade abrante na ankasa ni su ene ne ban esiti e wonya ntoboase estadi ne ye Mamba cho na ombete adwane ntina me hye dan enstadi ne ye omba na omokọ nti ma hye dan enstadi ne ye sa oye de adwuma Mamba cho oni company for bi na adwuma ba so ma break into fee okay ni din pa wo motade ni mu no ye different no pa ye de Mamba cho guest na na omota e different okay nti ma ye hu wo ne twempena kopim se nyinsa ne bai sen ena na o treat you Mamba cho nyinsa ne ba mu kan ni nyina Mamba cho nyinsa ne ba mu no efiti anti no ma me mu so ba ho ma me ba yi wo honom ana odekoto ma me anim na ma me say ne say me ko hospital ba me friend na me nyiska e won ho e month bia iti Mamba cho na me be ko hospital me friend ma ne say me ska na me de ko hospital no na Mamba cho no send 50 cedi say bia me ko hospital a month bia o send e de ma me na me de ko iti Mamba cho akola ne me wu wie ye no ana o ma me mu ba ho no mu say o mbeto akola ne di Akoma FM ana Mamba cho na papa nso eni ho no ma o say omu papa nsa na o ma ye bibi o me bia iti Mamba cho ye friend papa se kai bia o mbeto akola ne di nti se ne bia o mbe ya amane o mbe ye afa ho ma na Mamba cho na o nya me ho ade nti na papa mpende so obeto akola ne di ti Mamba cho me wu ye ndi o ma me no wanfa bia ntuma na se bibisa ama ba tama me nyem do mo de ntuma 6 years ene ska 2 million na ede baaye wonyem da wo ka kire no wanka cho se koyigu Mamba cho da bi wanka cho se koyigu enti afei eye den na obi a wanyem wo se wo na che se opew afei oba be ye wo sei ma ye hu Mamba cho enu de ma minim asema ebi o maka kire no na so maka kire kwa mo na ka kire no Mamba cho one o ma me na ewo honom sisin enti Mamba cho ende minim asema o ma wa ye watinti a o yes se akra no wo sen Mamba cho 9 months or 9 months wo no abanti amu akona ni ehu akra ne da Mamba cho woni ni amakra ni ono na be yi wo free hospital Mamba cho ono na be yi me free hospital one echi a ho ka nyina Mamba cho okay na aden na wo di akra no aba Kumase na wo mfa ne ntre wo papa ho Mamba cho we minya ba ko yare yenti ana me de ba papa e honom na me ne mi ante ne wo Eastern region honom ana me de ba Kumase ese ohwe no ohwe akra no Mamba cho akra ndo ohwe na me de mi asem ebusa ne bi ansa na wo de mama mti asem ji film papa honom papa wona ohwe okay enti be ma ampoma Samuel say obey se be ma no hwe akra no Menjini. Ade.
cause oba mi nche mi hu hwe papa bi a ode yam cause o ka chem so send ni sika e fa ne phone so so me kon ko sika no be kire me a mi hu sika bi a ode ba e be kire me timi de mi judie so hwe no e na once mi hu ni de e kwase ebo no abu mi ntimra kwan bi esem de ne fa so esem de ne fa so wo bo amuako amane yesa wo papa e pese wo hu no Mamba chama bona ma. E no se de kire me wo kan wo se de Mamba chama me ka kire no si ohun papa da nti oba onim de ode be ye no de bia sa na o ka kire papa so tumi de ne phone friend ni say besu wo hu no enso o mba wo papa wo friend na o ma my friend na o ma oh ati for ye guso aye frɛ amoako ye pese ye hu enokra wa asem ne mom Jennifer o papa say amoako hwa akora no o so gira ha e ka so hwɛ no sika se no osane Mamba cho kama ye wo Eastern region ne wiki bia o sane 50 ba ba ha de ska wa sane ma ye me fan say 3 million wa sane ma ye wo ba ha wanya sen Mamba cho me ko 3 months ye ba ha January ending wo ba 3 months ni and was send this sika be say ma 3 million wa sane ma ye na chese me fa say 1 month bia no was send 100 Ghana 1 month bia no was send 100 Ghana was send this kana wo bo papa man ye say amoako send this kana was send ya na wo dia falai Mamba cho ye ba ye tamu ye ba ho no di kan o send 2 million me ko ibe chia papa Mamba cho send 2 million na papa ka semi ko yimbe kire no enti ye ko me mama ba ko ho na o ko send 100 cedi no e ma ne di wo ho no mti ye ba no ana o send 50 cedi discount ye 3 million no e de buy wo da so ne wo bie ma na mojae Mamba cho ye ndai ye ba o me papa enti me ne no munyae ye ntinas Jenny wo da so ne wo ho Mamba cho oni obi ohun papa nti ye nkwane nchanti but munjae wo da so no but o mehu wo papa nti se wo kumase nti da wo hu no but se wo ko wo Eastern region anka wo hu no mebo a wo pe no Mamba cho ande mami nti wo pe no Mamba cho da wo pe ne say o ba papa wo pe no ma yes me peno na wo kasema wontie edi asem na ka che na wontie ka che me Mamba cho asa papa so opesu wo hu ni so ya ka kasema wontie nti ama isi ano we cha ne life ama amo ja life ama no na o boy what's up for boy for Mamba cho okay enti Mr. Ampoma say edi e ban na wo pese amoako o meye ma wo ba no kasa obey wo be wa no a wo be makwan me momu de tiano se Bible say akora akofa yanhwe na baanu no entrance na yanka omumbum na omonye awalefo because e babunu nti me mpese sa de nas ablabo ese woni me trance na me yenhwehwe na mu se waye ana wagina pisa kola no me de ne be hye ne nsa asumdie kwa so ne ma hira so ma no awale no because me de Bible and de nyame aka me mpese metitim because so ye babu na okofa ba yanhwe na ba awofo no nchia na yanka omumbum no me ya walefo ensese nhyehyɛ ban sɛ yɛ kasa mfa nhyehyɛ gu na akwan mu ɛfa ma amoako a Augustine nhyehyɛ ban na ade begu ama no ɛkwa me pese me diguma ne sɛ mabakola no ho fika me de no ko school na nyina ɛsɛ wato na school so wabefa no so obewale ne dia ne school sem ebe hye ne nsakwa me so onko nursing training me hwe se ode ne beko Akoma FM na obemakora na wie ne school na se oye wale fo na se ne wade bia se oye ni na so se oye na kola so ode ne ko school se kwase ebo sika bi oho a watwa to se amoako eyi nanimu a ode bema na twia eno ne de da hosa sen my body amedi 200 million ko obum kwase say 200 million Jenny, ma wo boy no over 200 million. Many abrio, fine girl, mama me Jennifer. Fine girl, very beautiful lady. Yeah, wo papa o se djuma ben na ka peso ye. We also nursing training. And nursing training. Wo hwe Jennifer what ya say ya. Ne hu ahasako apotokra. Tu se ka nurse na tadi ka be fata opa. Na woni so papa pese wo de ko nursing school
Mama cho na minim. Ma wanu so na mente won kai. Mama cho na minim. Na woni so papa person do ko nursing school. Mama cho na minim. Enti amoako ba e be hia wo no. Ede na wo ka se wo be ye de aboa wo abrabo mu a wantie wo papa na akoti amoako. Mama cho wan ka bibi sa anchele me. Wani wo ani nkomo amfa wo abrabo me se bia oh Jenny me pesa me boa wo de si ha me pesa me boa do ko ha amoako de wani sa nkomo ni bia. Mama cho de. Onu wani sa nkomo ni bia. Enti die me ma wo teto amoako dom. Mama cho we e fani sen. Tama me bu akwala na say isi ano me nya djuma bia nti obe peska ka be na ka me da start bi kakra. Mama cho ni asma wo ka kire. No discount ma. Mama cho de bi on fast kan bi ama. Na wo ye no ukwatra mo akwenche kakra. Mama cho de. Enti wo ye nyina akra na nya bosome nkron. Won titi moko. Pacho de bi. Oye me pacho kan okre. Sister, enye so papa wa ntia. Papa you are so free o mama what na me nkomo. Wo ye me pentro. Akoma Wo ye wo ye no watete moko. Mama cho na omo ba ho no nti. Na me anti ni se bia me fa kra na kwache no hu na te. Nti Mama cho ni eko istim on by it istim je ni eko ho no. Mama cho hu akola ne da. Enye akra no o. Wonti watete moko ase sister won soro e. Mama cho mti ase. Nti me bisa sa wo watete moko. Mama cho I once pe. Ye de akola ne ko ho no once. Wo di akra no ko no da ba ko. E free ono na ebie mu. Pacho da bi. Hey! Jennifer. Ma. Wo je di? Mama cho. Jennifer sorry na me hwa de. Ma me hwa de. Akoma FM. So wo Jennifer. Wo hwa Jennifer say you sit here. Se nurse ne mfata baba wa we ya ka che me se nurse mfata no. Se nurse ne mfata kura ya wo gina ho yi a. Ka che me se nurse ne mfata no. Tena say na emema wo ne ayi amoakotena unti wo so ne tra mfia na boso me say. Mama cho. Boso me ba ko. Okay, edie na no ma uska okwa o ma uska de mu oduru yesen. Mama cho ska odi amaye 100 cedi pen ma ska odi amaye no. No ma uska. Mama cho 100 cedi pen na odi amaye. O ma dabi tama na wona na twempra na awo ma mu nyinsa ma mu no. Na twempra na o ma uska. Mama cho no ma 50 cedis. A day. Mama cho dabi nye a day. Mr. Paul. Yes, sir. What you doing? We are free. Oh, we are free. Into one in the world do I say? When any woman, when you woman, you know. Why Jennifer ne penny ana? Jennifer ne penny. Oh, what kind to are you you know? Not Jennifer won't fear saying. Jennifer no be 3 years. Hey! Na Jennifer was 3 years. We ba penny no. Me ba penny. And na kumane was saying. No cry 1.5 year. Jesus Christ. Akwa so na fa so we ye, ma men kai wo ya o. Onya accident. Na chire me mu ofri kwa hene woni ni di nkomo na wo yire so wo kwan di na si wo de chire me bo me nkomo. No concrete. Na okunya accident. Bus, VIP ni bi. Na odi efrim. Efie say ni. Me find say ofrim me find say be ache breko. Na woni ni try efie say ansa na wo ni try eche be inya be 11 years to 12 years ansa na ofrim nsa. Enkra no kwa dan. No ko fa enoma beton. No tonwi. Aha me pesa wo ka story no. No tonwi no ko yangwe. No tonwi nti na eduta mo ko fa no ma na ba. Na odishi akwanhia no nti na mani ndam ho so nti amaachi no mo flame se memehwe nti me ko na chese etisa wo ko hwa no wan me ko hwe wa Accra road nti me ko na ise oh na o ka wo mo mawu ne ho bi hey be makafa wonya fie sen onya 32 years and son 32 years bacha wife bacha Jennifer mame Jennifer ena ketwa no on ketwa no so yo ba na bema ena na wo se ketwa na nya mfie sen 1.5 year 1.5 year ena wo yire kwa fa nwi won kran ya beton yes no kwanya akwanhia wo kwan ena ye kire me se na wo ba ba ye bema tan enti fa me fa ma ye din tie o kire me kwanya wo fa so tete nkura ni nyina ya wo fa mu dia tete o ma bedru sei kire me ba sa no my sister ena obeje nkola no se ya ne de ontimi mame no mo ntra nto obe form nkola se no atete o mo abedu semre ya
maame gye de akɔfa nyinse abai to no nso gyina mu sɛ ɔnhwɛ sɛ ɛbɛba ne saa sɛ obeyi nyinse na gu nti no ɔbɛta akyiri sɛ de tie bi ya no ɔbɛhwɛ nti ɔmo a na atete maame gye na ama na bedu sɛ awɔde afa nti mi sister na boa me ɔne ne kun na ɛboa me sɛ ɛma me nya ahoɔden sɛ gyina ya me de ahwɛ ɔmo abedu semre fam wate kyerɛ me ɛbra the last time I woni we yiridi nkomo enkomo a woni we yiridi ye ukogya no ma ne kofa aka no na ebra wote sasem no sai na wo feel sai na wo honam ye wo kire me de akɔso sa de emre ba ne de me ni di nkomo se tana fe ne Akoma FM enyu bi aba enyu bi aba no mo se friend blaze week ne bi to ka chem so mo tontino be fa no mo aba ndi se tam no ye discover bre ko kwan so ti na mani da se okwaba nti amachi no mo frɛ kan bibi sa ho no man kan chem no mo se me blank kran me hade ti me ya mo shemi na me hwɛ number no so a na minim se no ma dan na na course ba me phone so na minim se bibi sa na si nti me ti mani no na me hwɛ ne na mu no na mo ka se me blank kran sisi a na me yɛ se me ko ti me kodo na je se be odane de kojo to me hu hwe yam firi no ho me nya hwe yam firi no ho kosi se me epegya no fu a ya de ko hye mocho ti wo ko hu no me yam hye me e hye ma reho bebre because na me dwen kola no de o madu ene kwa ya me fa so a me hwe kola no ti me frɛ me sister no so no su nya kokodo se de tie bi ya no obeson kola no na me sister no so eson kola no na ma me nya re chichire besine ebesine na shock wa wo fa mu yi wotumi aware biem pacho dabi yey wale bi Mr. Amboma me pacho wo no kre me ayi se wotwa wani hwe wachi a wonua TV na da hoyi no kre tokuru nu ntwo no bie mu ni wa ye onua TV he wunya ekura ase wunya wonua TV tokuru a wo hye bia nya onua TV enti no se wo ba ne teta ho no oti obeka se wuyi na ma wo o no kre wo ware biem dabi me wale biem wo mu biem me hu biem Mr. Mwako apart from Jennifer nini nua enkwetu no ni ngwa bia ho biem mo ba ko ho de na ono de ma wale o ma me no eka je no ono ye peni change dabi je no ye peni se esene no okay but say dey tina won to me worry because you are a very handsome man wo hu gira ho so wo sipisita like yeah ma how ba cho no mo ha na abotre abotre baby abotre baby and now we yire you Jennifer mo mama e wo no shock no na ama ade say won to me enu na free mu kakra na ono ha na yanko ekwa me fa so hia no sere na me ne tie no enu na ya ne du ba bi a me kai no ma bi hu ko aseta me ne hia me ntu se eduwo na be ba me ne ntam sa ntina me dwen kwachiri nse me ya mitime trans se me dwen akwa mitime dwen se enkola no me nya bi me pasumdwe na se me pedo be ma pasumdwe a me de be trans okay na no so eden se obinya don't enti ase na eden okay Jennifer we see so wo papa ball sa story we nyina da Baba cho de bi na Yesusa bra wani mu kakra na one no wo fom enti se wan san my kana mame a omo wa mane Baba cho de bi enti wunyi ne ye no na woni mu se hwan ne wo mame Baba cho me mame dia man she da ehun sa because ni Yesusa ana o di free mu no ena o di free mu wo papa ka kwaya mame fa so di free mu kire mu Baba cho de ena na what here Baba cho nti wunim kwaya mame kwa fa so di free mu dachi ben edie ben na ope edie ama obeya be ma ya be ni say me dachi de na me pese oyenes enna na dama kuma so ana me hwese me din ba kudu se bia nu na dama kuma so pa na onu so anyi na abehye o ma me anai na me so menya arishem bi ko so wale amekọ me se mfa so a nya ye no na wonim sa wo ba Jennifer say ye ka se yi a onimudi na wonim eno ni de mensusu da cause tamu ameko no
akɔfa nso onko nursing training da me koduru ntimi de abufuo ene free ne nche cause wan kan kyerɛ me so wanyim na minim da na mansusu da ma dwe anko so da nti da me duru ho na say den na ne so anan so bɔ moden e ma me akoma say na asi nti school de mentum bo ase ansa te ma me de abufuo na me gya ne ho me gya Jennifer no say wa ha me na chese na ni bibia kra ye ready anka wo de ne kwa nursing school pepe na Jennifer na onim say wo papa de wo be kwa nursing school Mama cho na minim say wo de me ko school na ka kyerem ti na wonim say wo papa de wo be kwa nursing school Mama cho na wani nye nursing no ho na Mama cho na mani je ho na mani je adwuma mienu ho e de adwuma ne Mama cho ka me sibia me kwa nursing na say makeups any decoration and can me so me hwe wo eyelash ya makeups de wo be pay your pa me hwe wo eyelash wa na hwe wa de na Mama cho da me hwe wo eyelash de na makeup back wo adwuma ho enti to aso enti makeups ne nursing na wo pe eno ne adwuma wo ne je ho na papa ka cho so do be ko nursing Mama cho tama me no school no ka kyerem say de me yo de me ko nursing ena wonnim say wo papa nso ka so do be ko nursing no do be ko nursing Mama cho e de ne ma afei wa dwere free adwuma no so na wo kotu di amoako achi mami secret no nte sa won sorry Mama cho and the mom na minim say bia anyin sen bam sia because na my ready say ka meko nursing school no nursing training school it's Mama cho minim say bia anyin sen best sia o ma me ana wonne ne tie no o ma kom de wo Mama cho da o ma hoda so Mama cho da onto onto pad ma bosome Mama cho tamam onto aduane ma woni Mama cho no na wo how pa ene say ma yehunu Mama cho na mini how bia because na papa so eboam it's mini how until you have no reason to awode kwa fa boyfriend no Mama cho dey and afofo ne ka wutiri remu Mama cho da ka no kra kire ye because now so your virgin say what so bi kra hweda e different say no what so bi ahweda kra ye different but now o your virgin bibia ehia o papa hwew o maame de one ne tie no wono so hwe wo kama enti no Akoma edie na wo pese wo kodi bia na watete wa hwe bi wo phone so wo hwe TV so nkrofo fefe wo mo ano na wo pese wo ko try bia na me ehunu Mama cho da bi na die na du remu Mama cho ene de na ewe mene ne tama na mene ne e fa na phone na mama cho e ko ba ni sa nti na hwe ha me na hwe ha Mama cho ti de no say wo ko ya no se me no beda me pe o be ma catch so pe wo a de na ba wutrim de first day na o catch so pe wo no de na ba wutrim Mama cho de bam timi se bia ida so no beda na se bisa ne e bam nti no you ready say wo ne be ma beda Mama cho da na menye ready wo say bibisa se be ma so pa a de na ba ti wo say de ba wutrim so wo no beda wo answer wo de ma me no nti se wuti ase ma ne dia na chese wo so ye ready se opese wo koso hwe wo break your virginity wo pe bia di ni bisa ma kadia ho chere me Mama cho ene de meti ase ma no ba na ma menim se bia nyi nse na be ba sia ntina ono da na yo de Akoma efe na yo de ni bisa na yo de Jennifer imano na yamba mba de Jennifer na ya wo de Mama cho eyamia eya wo ya cause ba de chire ye Mama cho eyamia se bia on e break him virgin and eyamia wo she ho Mama cho so wa na ja ho ma no enti wo tie me na se wo ya baba wa na wa hwe ho so ye wo se wanim se ena no wa ne da ne de nyinsan ebeba imagine just imagine sex na di nyinsan ba one use condom kra pa ya nyinsan beba amu akona wonim ni su wokurom ho wo ye wonye tutrani wo ye okay ni suban ye kama Mama cho no you be a we din mum ba ni suban de mi se de enti wonya abewa no se wo bewa no ope no Mama cho
and media me penny because customer won't see. E dia some now ka won't see. Yeah, from Akko. Akoma FM. Akoma 87.9. Hello. The number you called has not answered. Amuako emfa but said ye tie bia no. Eti bema Mr. Samuel Ampoma Boba to Amuako enkra because Eastern region brother Ben also. Eastern region or Kwabin side. Or Kwabin side to enkra na menim se otie ohwe. Amuako eye wa Jennifer papa ena no kase ya flow matun safro bebre me nyina unmuame umpese obebe manim de adu de dinti ba bia wo bia no so when you anim amama hu efiri na akosi wa kina ko no mama nton ka emra ba bia emra ne da bia no me de adi. Okay, he say wo back to an be ma no wen. Oh, esteem. Ono so e won ono de wo school. Okay. Enti yego so ye hwehwa mo akọ na wonimu no a na wabomode aka kire ne say or say Marco Jennifer look like you. Oh really? Jenny, yes so Samuel. Oh, that's great. Okay. I see Jennifer looks like you. Mate. Ish bomodia na mame eti Jenny, dia sam na won so to amane amoako. Ka bibi che ne sese ane hwe. Amoako oget mpacho yaba Akoma FM ase. Ye frewa won fenti be obi afa call no. Oba no ato ne den. Mamba che da be on to ne din. Oh no breben. Dey be na wo no. Pacho me on Tuesday. Oh, on Tuesday. Okay. Into onyanto ne din. Okay. Shana so mame enawia yi se pi work na cha masaja to wadro ba ko pe bomode ane ma wonsa enka 3p garlic mixture. Ye first second story into so ne ye boss story ni tawtaw. Ye bo ni tawtaw sa dia ma mo na che se ye kwa ye nimpa. Ti ma wonsa ka 3p garlic mixture ne bi. Eric Ahin cross 3p, Abunanje say 3p, Francis Waja say 3p, Hegabi ma say 3p, Manuel Adams say 3p, Sachi bia say 3p, Obia say 3p. Adia pena was say 3p. Nti be se wada Nikita Pizza 3p, Mavic ni kuru Mr. Bosom pem 3p. Sister Eti ene eye ne papa Mr. Henry ana fe ne ba Bryant birthday. Ene 3p ni de be ma one wedi one birthday no because ye person mo be yade. Enu ti 3p garlic mixture man sanka bi na entumi mu o. Eye adwuma woni paduan ye de one garlic and afra ye. Daniel ba Mr. ba kwale na ke ba pedan ni Angelos. Bomodia na eko ubenya 3p garlic mixture man sanja tu wedro no ubenya bi frame 0248928824 0248928824 and now 0201 000021 0201 000021 now grow fine about on a kedia man sign aje etum wedro ba kopeno no grow fine when what I want to be the would I want to be now 9 society titi emoja ntimi dia frisani ye woni padua mo and now say so dia de won tini mo enu ntiro emoja ne ntimi dia frisani ye wo ko fichira wo fichi kono enko ye menstrual disorders etumisi wa kwan de wonya ye grow fine herbal tonic shane so kokko ne de aye misi e ba kwale na ke ba astam responsible was fragments apidan peelif chemical ne ba shop mo wo benya bi Fred Dr. grow fine e was 0244 596532 0244 596532 hello Amako. Hello. Hello Amako. Okay, me pacho mo bese afra Amako ama me biem na yane no ato aso mo frɛ Akoma me na yane no nto aso hyene so enawia say Caristic Ventures na Zahara enupa no ade abadwa so nti wo penura eno no etumi etu namu sanya de ase a eye Caristic Ventures Zahara me hyene ne G capsules no na bema ne bema wagu sansa ne kuro gonorrhea syphilis agene bema boso wo ban sansa ne kuro agu ne bemu na kyese ehwanya kono na white nso agene ba boso enipa mienu nyina hia Zahara me hyene ne G capsules wo be hwe capsules no cap na ebutu
Mr. na cap na ebuto so no be share 3 na wa yi G capsules no mienu na de anom acha bosome ubon se yade ni na ekọ zar Mr. na G capsules ri eyentafo ekobom yen fancy onum G capsules no ye de Mr. na num G capsules sanso na Zahara man capsules no de ene ye be ma se wo pese oye pabene a wode no. Hello Amako. Amako me mo ha na pom to say okay, o girl Jennifer one wo ba no owen omo wen akwantio okumase owo hwan chen okay na kumase woni baby a wo ba ene wo girl wo da so no ne wo ho ana majan I mean the long story so who got me to internet chat you yeah long story no che me want to was a class 1 teacher. Okay. Okay. Really need to go back also. Oh, you see. And I say man crown because school home. That's the courses on that but man crown the courses that's the call. I mean how crime and I mean no. It's school 2016 and the call it. It's in the coin, and I think but maybe occasionally back once in a while, let me call them. It's in the call that was 2021, yeah, and the corner, anything. But thank you. Meet your Palma Quayanko. If you really say, tell me anybody, maybe you could do 3 weeks or home. So the first week, one of the catching, no, I'm going to see my team to them, my catching the parents. So the parents are going to them, and so to matter. So the number one. It's after, we are 3 weeks ago. I'm going to 1 more, I'm papa. I'm going to call on home. And I'm going to feel. I'm going to papa the weapon to come. If you are not a penny, you are part of a penny one. If you have a papa nearby, you cannot see. And only cool, you cannot a calamity. You don't call on the American coin. I'm afraid of a papa or a panel, Papa Casa, who and be a bad dinner. You can so much die. If you keep one on you, every week, piano. All of that, I know that I said that. Covered in line, not say. It doesn't be piano. The chance is to every week you do every Monday. I'm going to put a friend, no matter one. And now, only some hospital, every month, the course is all consular. So the same week now, champion of the Sunday law, the Saturday in the Nesca. Mon fan committing weekly money, any monthly money, it's a put. Not the call. Into the July 15th, Anna. I work on the company, Vancouver, with the day Diana. Our friends say, I work against her. She's a bit of failure. You are friendly and so on. Next car is being consumed 2 million. And I'm trying to say, the only just carrying I'm planning. And I'm doing something. So you don't call we didn't tell us so much. So we have to treat your coin or like. Like now, we are finding my family. We are to do, and it's going to work. Then what I do is going to be work. And so, okay, by answer to the material, no, I'm not saying it's got. That's it, which is only 50, and it's also telling you to be some fan count. It's not going to about hope plan in the FM. But it's me too. Yeah, and I'm saying myself, kind of come. And I will. The point is to Akora, you can eat. Anna, the cancer man, also came a beginning week now as well. You told me, young Conway, and Mamma, and Sumati. One day, we don't know a funny answer, just on in chain, or opinion down on in chain. Or Fabrica said, you nothing to me. I may make you a lady, yeah, I made it. So what? You will be better to impact and anything. I don't know catch him. Oh, can do catch him. So we have to be a really be an amay. That I could open at any meeting kind of fountain. Money. That's an answer. We can't say money.
I'm a cousin of you to call up when you saw my actually. Nothing can. I'm thinking to the other Pantacon. What are these the upon his kind of saying, Mafia as a man, but no passing here. If you are going to like 2 months, the catcher going to be in the top quality, he should do. And you kind of thing. We want to come to a slow, a qualifier, which is in your domain. Everything, I have a possibility that on to my nature side duty. On to my nature at that date, and to the it has an appointment and date. But you see, date me. I can't in date of Senhason. I'm a friend. But another woman, Paradimico. In the now. I'm a part of home, and I mean, talking, like women, you to the Mahon, you to the Yak, you to hurt humanity. So, if you we do our saying, we get a mechanical company, and you do not say, you do not say, but if you want to say, but I'm never, you make up for the back. If you took the idea, what can now, I actually in corpo, you should be everything can happen. Then it is doing it. Papa said that on Pennsylvania Commission. If you are actually did, you must have a mission of the Mahon. And she might say, I don't know, it's where the you say me, and Bonson or home with you, Commission. And I think it's going to be the market. Every track one. I can be the minister, no, but in Canada. You can say, so you say, I have a pretty kind of back to the American camera. You can imagine if I catch the car call, if I catch a car in the cook as well. Nicola, Papa, you could be like you go, Papa, talk for India. Can you take an embrace? I don't know. A corner so, you think the war, quite being the Bajan. A corner of you could be in the around 90, you could be around 90. You could be down a party. If you don't, I don't understand Uncle P. And I'm kind of say, young corner, as a one, Papa. One can say any mention this. We shall find out the metal quality. And I'm uncle, he took a few, a cool few. You do manner, a corner to you could say, well, then I can't have a cook my chamber. What's the name of my brow or chain? You are such a good man. I was such a good massy. There's in fact, this is what Ellen has an 10 years. No, it was a can say that can from and the show for the man. Let me a car back. In the Saturday, if I cannot make them also Saturday to open a car. I was a good match back. Any meeting, you're doing an impressive. You do not come to should be here. What you get into, and I'm a music I do too. You show you. You didn't do I got 2 days. I got to be nothing. I'm why I was to a young business as well. It's not the yes, I mean, you company. No, to contact from Mexico, and to do it. I mean, the I'm a community cool or play or penny. A fair moment for the Philadelphia and I can say, and I'm on Paka cook my to recon on console and cry. And which is remember, so I say, it's kind of the same cake. I will, and I can say, and you do all. Like you can see you on it. I really do. Minimum crop from Bra, this year, and she must say. And that's again, I'm bank on home became Paka street to a crack. And Madam, I can't do this. Not that another soon, but you can. Mebo, Sana Unim, a bra wishia Jennifer no. Say Unim San Wolfra Bushiam, who catch and sa Baba me pewinti me young Konkon Wabushiana mene wantra. Oh, I'm telling you, I say, you do it, and I'm cool, let me call you. Let me say, who could share what banners a whoopin? No, now there was a good answer. Like I can't in the evening. But now, Jennifer go out. And now, what will you
me saying when I can see so bad. Better than to call so. The choir will go so on your mother. It's not me ba Jennifer auntie feel her be friend Jennifer the neko e ma ne auntie ni hu say okay me Jennifer Twempra o to ni de and ba won but as me take compa we man be e friend obviously we Jennifer how we san kan jokes we me ta agro okay na e ya agro ba sabre na wunya se Jennifer pe na wunya ne Twempra oh family no when we were home gida but that we plan mo any very different me when Jennifer Twempra enfie dodo say a nyi sai ne bae oh I'm me started to school because that was 2013 we call me then the beginning the started that was 2016 and we school 2015 many days in the mountain 2016 in school. I'm call because the song of anything in anonymity. I'm the choir. The friend in the choir and the choir. Number one, the choir number one, 22 back. The down on the back, the damage. And so, the choir broke off, like the choir of a baby. The choir is maybe 3. If you 3 weeks from starting my choir, within 2 weeks, and I'm in the mountain to the town there. When I'm banner, no, I'm banner pay it. Addition to anything. I'm saying, so it doesn't have any such a impact like when I ban so much. It doesn't put a like we walk up all the Jennifer ni jano wa okoko fa wa kasa wunu o ne wunu akwa Twempra. Yes, Baba, I'm addition to you. I'm Jennifer, Ma. Woni amu akunu akwa Twempra. Mamba chwende na minim se Kasagu adenim. Mamba chwende na minim se yenimia. Na wonim se yenunua. Na tama woni baba kwa Twempra na ne amu akwa jai. Mamba chwende na menini njai. Na yeda na woni ni nya ya asa akwa amu baba. Mamba chwo ane de na boy ni honom na mu akoni ni honom. Enti mamba chwo na baba no ona na maybe amia bia no on so no de mam. Enti mamba chwo on na minim se yenimia. Say ye din komo no ka che me se wanti ma bibia ehia wo mamba cha enti edie bibi na ehia wo na baba de ma wo mamba che bo ha no bre miska ne ade ana otompa bo anso ene atare de blem na baba ne to atade ne mpaboa de brew na tema wo ne amoako Twempra no we hunu sa amoako nua ne baba mamba che omo ye abusuanti ase we ma me ne yinti na ma ye long family be nti na minim se eche na boy no ka chem se yenimia amoako tu kwan di sen akofa baba o tu kwan no onya sen ansa na wo ne baba kwa Twempra mamba sho aso onya 3 months okoende ma ye check aka we school 2016 ana osan ba 20 na ye ba obia no omba oba hono no send you ska okoye o tu kwan no mamba cha no osani miska no send you ska na mo bon komo wo phone so mamba cha na wo say ka che me se na se bibi hia wo na baba de ama wo se amoako no ye boy na wo ne netie no wo tu kwan 3 months but wo send you ska wo no bon komo wo phone so wonim se wo ne netie wo ni nya ya wo si dai sai ko fa ni nua ye fa ne baba because baba ye de wo pema wo ante so ma hwe hia wo che me mo mamba cha eye amwa August ne de ma times no oba ho na me friend na no won fi mi ntem se bia obi obeti sa nti e bi o ni meja ntem na me nkwa no honom ba na ofrem me na me ko no ho no fi enti ayi amoako sa ba ye no jai baba sa ne amoako betenai mamba cho mi jai baba no na me ne amoako no betenai sa ba na nyinsa ya ba mamba cho me ne amoako no betenai nyinsa ne e bai we jai baba ne amoako no betenai chi ansa nyinsa ne ba mamba chai ha amoako wo fa you can say Jennifer no you virgin okay oh okay and you would get answer so far no you virgin tell me there me start me ja you na kan go me ti kan ba me ba ni na so you think that me ja na so ja
na wonua baba ne so tama woni Jennifer ko out no na wonim wonim so wonim kan say I remember that was someone being to buy in the COVID no ko say again na say so mi saka no ko ni ta ne me ya na me na fun so o mi ko ni ndan ko go ranga ka o ma chen am ko ni membra o di ti an ma yen ko be dia ni ti an so ki ma ni saka ko no o na ko ni na e bi ni chen ko buy no ana ba no ka chen so ni bi ni tan o ko ka baba na so ni ke de ni to ni je de so ha kana no ko ko school bi se ni no ite na kan na ma ji ni tu ka ta go ta ni wasi tama na Jennifer ya dia na no ne wo o ko ji o ji se ni na ni ji ti asa ya ti ta no o ni ji se ni ni mo se ada ta ni ni wo to ka se na ni ji ta da ta ta de ni ya a ko ni to ni wo mana a mi ni mo se me bo na se baba ni Jennifer de ti ya sa woni ni be de ti ana na ya ni ni e de ti ni de ti ana anti dem ni ko ni de ti ase ni when you continue to do you can the we started in the 2015 in the next year like in the middle of 2015 and in school 2016 and quiet we two in school we had a quiet so the quiet and we 3 weeks me see no na kan ka so se fi ade e go ni pani baba no ho no anti ta ko na na dem number the friend ko aba na ta from because of fan so na na check problem o ko ni so ti sabra no na woni Jennifer a share wonem Akoma FM and back oh no then in share only 2 times so 2 times in a day e dey send by time ni dey ti Akoma me ko ni back one and ko that 2021 me ko ni share back and I dey in send by oh na just woni ni share me enu pa na di nyi sai yeah by back we time ni that 2016 time ni school ni ni 2016 aka some weeks na in school ni share back ana me ko ni 2021 ya ko bi da me ko ana me ko share back kan wana e dey ni send by no Jennifer ade na wo yes ade no me wodi mo jafra onim Jennifer ni so wodi mo jafra ni bisa wonim so wodi mo jafra mi nima de ko a ade na na wo papa wo papa sani uska wo so want ma uska mi ntia se ede na wo boy etu kwan for ayi na wo say kofa ni nua Jenny cheche mu cheme I can't think far ana sabra no na kote na yode ti na wo pebia sa de biem mama cho boy ni de na minim say baba ni na minim say yenyi nua eno no echire na kasa mama cho na minim say boy de yenyi nua na echire na o ma mi we ko yin se ne baaye no ana ma mi cheche mi se ni nua ene baba no mama cho baba ni na minim say yenyi nua na wonim say nti woni baba twempran abosome say yansa na amoakon ba wo say jai baba kwa amoako ho Papa cho baba ndiye mene na etina na anche because na papa mukra papa beti se mene baba na wo no say baba na wo mpene so se mene ne betina nti me ntwe me ho free boy no nti boy no me twe free ho ntam e baba nti amoako awode wuji de se akoda ye wodia enye baba dia and madam kama niko ko bi ta no ko da so nko no because na on so no and ko sia ni do ka so ni na ni ba ta like open miscarriage na ni ba so ni na ko to na ko na ni ko ta na ko to text and na san test no ko na ka ta ba no test so test no so okay Mr. Puma what say somewhere ekoso what say da say wo ba Jennifer ene amoakon nua bi ase akodate what say da eno no de me mante kozi se do mu ye nyina na o ka nyina na menimu ho hwe kozi boy no kra no besi nei me hu ni so oni
nti wakaza meti anase bisa Jennifer wo na wo ka bibisa wo papa ka cho se jaya moako jai ayi baba ne kofa moako no mpra moako so se den mamba cho papa eye ebe yi o honti me auntie friend say bo hu se baba ne be fie ho no nti papa kan chem na me ne baba nya no ana papa efrem say baba de ompe no fie nti me ne baba ne nti ma me baba de me ni jai ntam nti wa na akwate yan Mr. Mpoma e wona meti na me no kan no man ba no na minim se onye nkolabo nti meti an ntam se me mpese me hu sa ablabo no mani so nti wonde me ka kire no man te hu asem biom ekosi se boy ede no ho e ba okay eda woni baba eda ye edi science na amoako eba ama wo san ne na kwakwada jeni obekai woni baba da ye no edi science na wo boy amoako ankasa eba woni ne kwakohie nem mapa cho we amoako de oba ho no ma na ma ai baba ne de friend simple I said boy amoako ne ba ho no ma ene ma me nko baba ne ho no otia ma me nti no ma me nko baba ne nchenti ebi obedi be 2 weeks bi baba no me nko ne ho no enti na woni baba na nsa ne amoako na mapa cho ndie wujide wa anya sa de no mapa cho ndie na me wo we me wo school na me ba efie no ena ma me ne baba no e panse me ne eyeye nti woni baba hia mpredodo sen mapa cho be 2 times pe ena woni amoako nso hia mpredodo sen asan yin sen be mapa cho nso e be 2 o se 3 okay ba ande ne mutwe enti amoako dabai na obeba na woni Jennifer papa ani na busua betena se na de wo ho bia no watumi ahwe afiri ho eni na sempe ya mtitu nta se ni want to make an we can cause papa no chill beat ni saka ba ho ni mto kaka ko back to Kumasi okay enye hwe se ya bem enti o papa wa ha na onu anka ne nyina Mr. Poma se ya amoako kan no madam yes amoako can me ka sinyata unse kitia no unse aka like aka na like everything is like actually actually if you can say go to no after my phone no dan small company there no join now ana e ban sa no when ko we want to 22 if you that mission in the man na ba na advance na ma ko 2 times and I don't think that we go to another commission dem compa they give it to me now like I'm not sure because they give me now maybe na question amoako se ya bem na wo ye dan so a eye obi de hye ena wakofa ena woni na wo ena obi de hye na wakofa no so wo wonim se wo afa no kwan a ekwan papa so because ne se wo obi ba wo ho na wo penu a wo wura busuam no wakofa na bibia ye kama enti se papa yi wo pa ha wo anko be ha wo huni se wo pa ha wo a enko be ha wo enti se ya ye nyina ya ba mu yi de menyi ni se Mr. Mpoma betimi a ye de wo ye ne biem enu nti wo be pa da na wasra kwai ni nyina ye hia na fe ye di ye ato ye se obey eya wo send ni sika no be for that time to people want me or we let's say today na up to now we keep on car the only week I make this car papa is in for that was 2 weeks ago papa is in for the chance to see that phone or one man for medium and I see for maintenance in the car so yesterday and I fair I can't make training ban and I come back every period who are for a month and that's my today now so please now let's see this car see what they say akwa wo peri biem wo bet sane natna Jennifer wo do no open no oni ne betna madam so I need the way papa no gidi I think like we settle down first if everything is cool then you know who the next thing well for now I can't say yes or no okay enti Mr. Mpoma be man na wo phone so no to ne nkra ka che no na ye nyina ye nhia amoako ma pemle beble aflo enti ne ba bia am di asem aba haide me pese me hia na wo ba na ntutu bi a ho bi aye toto cause mo dem fomfrom aba bebre asem a mo ka sesi baba na wo ne nyina mo ye madi mojafla enti me nche na tu ha na mo bla
na mamle bi ese me ye fa ho no menye na menya masomdue de metimi aka kire wa no Amakote because say baba yeah Jennifer Kofa no inside ni woda ye eye mojafra now e was ye bibi enti sa eye chiwade wo kra no wadwuma sam kra wo no so wadwuma sam enya de a wo be hu so enti producer ne wodi nkomo ye hyeda ne nyina ye de ahia na de wose ye no yatumi aye na asomdwe aba bon. Okay, so the channel I think with my between Granny and Papa and me. Yeah. Yes. The channel they like a comforter and parents place before. Yeah, you knew the woman and woman come out. Yeah, can you know? You're back on it. Yeah, I think from moving the Koso and some of the Okay, and no money come on a fee. Maybe I money no any come on and mammy. Jennifer, what is wrong with you? I didn't know how. What's the end na a baba no dema because we catch him sana hwi hia wo. E mi bisa asade na ma wo kofa amoako wo se na hwi hia wo. Me ti won kan ye o Jennifer ka sana me ntie. Mama cho na hwi hia me. Na hwi hia wo. E na wo sa kofa baba. Mama cho baba no de man me aunt na anche sa because papa tia me ntimi ja ne ntam. It's bad 1 week bint me jan papa tia me. We ya sure sa akora no ye amoako dia. Papa cha ne dia. Jenny, we ya sure se akora no eye amoako ne dia ana baba dia. Papa cha amoako dia. Wo ko amoako ho no na wonyem. Papa cha da bi na. Amoako tu kwan ba ya wo san ne nakoda na wonyem. Papa cha da. Woni baba da ye ne nya asan na amoako ba ma woni nakoda because amoako si 1 week and I catch ne sa wonyem. Mama trying there yampa ma onu oji di say akla ne ye ne dia because enye wono ni gidie dia wo de share ne ko ne ma na ka yo enye wono ni gidie una so wo ne ne nyem no se yo to onye ni gidie nti wo gidi sa akra no sister kanokre mama cha akla ne ye ne dia eya mo akodia eya mo akodia eya mo akodia bon aya Akoma 87.9 FM na yadwa da Akoma mo nsam dwumadie no na yede emma wo no one oba enuafo mema mienu what is wrong ye twa ye ho ba onua TV twa ne ho na afei Akoma mo nsam Akoma FM nso ye twa ye ho aba sesi aye ba ye the second story beto so fresh fish. Ye no ana amame mo ba ho no mo say ombeto akola ni Akoma FM ana mama pacho na papa nso eni ho no ma o say omu papa nsa na omo ye bibi omo ye bia etima pacho ye friend papa sika bia ombeto akola ni dinti say ni say ne bia ombe ya amane ombe ye afa ho ba na pacho na onya me ho adinti na papa mpende so obeto akola ni din etima pacho me wu yende o maame no wanfa ebiantuma na se bibisa ama ba tama menyem no mo de ntuma 6 years ene ska 2 million na ede baaye wonyem da wo ka kire no no wanka cho se koyigu mampa cho da bi wanka cho se koyigu enti afei eye den na obi a wanyem wo se wo na che se opew afei oba be ye wo sei ma ye hu mampa cho enu de ma minim de minim asema ebi o maka kire no ana so maka kire no wa mo na aka kire no mama cho one o ma me na ewo ho no sisin enti mama cho inde minim asema o ma wa ye watinti a o yes sir se akra no wo san mama cho 9 months or 9 months wo no abanti amu akọ na ni ehu akra ne da
Mama Cho, when you are crying. Ono ne be you free hospital. Mama Cho, I only be me free hospital. Echi a ho kanyina. Mama Cho. Okay, na aden na wodi akra no aba Kumase. Na won fa ne ntre papa ho. Mama Cho, we minya baako e yare yenti. Ana me de ba papa e honom na me ne mi ante ne wo Eastern region honom. Ana me de ba Kumase. He say ohwe no, ohwe akra no. Mama Cho akra ndo ohwe na me de mi asem abusa ne bi ansa na. Wodi mama mti asem ji film papa honom. Papa won ohwe. Okay. Enti bema ampoma. Samuel. Say obey o see bema no hwakra no. Mendini. Ade. Cause oba mi nche mi hu hwe papa bi a ode yam. Cause o ka chem so send ni sika e fa ne phone so. So me kon ko sika no be kire me a mi hu sika bi a ode ba e be kire me. Timi de mi judie so ohwe no. E na once mi hu ni de e kwase ebo no abu mi ntimra kwan bi esem de ne fa so no. Esem de ne fa. Wo bo amoako amane yesa wo papa e pese wo hu no. Mama Cho ma bona ma. E no se de kire me. Wo kan wo se de. Mama Cho me ka kire no see ohun papa da nti oba onim de ode be ye no de bia sa na o ka kire papa so timi de ne phone friend say besu ohun no enso omba wo papa wo friend na oma my friend na oma oh ati for ye guso aye friend amoako ye pese ye hu enokre wa asem ne mom Jennifer o papa say amoako hwa akora no o so gira ha e ka so hwe no sika se no osane Mama Cho kama ye wo Eastern region ne wiki bia o sane 50 ba ba ha diska wa sane ma ye me fan say 3 million wa sane ma ye wo ba ha wanya sen Mama Cho me ko 3 months ye ba ha January ending wo ba 3 months ni and wa send sika be sen ma 3 million wa sane ma ye na chese me fa say 1 month bia no wa send 100 Ghana 1 month bia no send 100 Ghana was send this kana wo bo papa man ye say amoakwa send this kana send ya na wo dia falai Mama Cho ye ba ye tamu ye ba ho no di kan o send 2 million me ko ibe chia papa Mama Cho send 2 million na papa ka send me ko yime chire no enti ye ko me mama ba ko ho na o ko send 100 cedi no e ma ne di wo ho no mti ye ba no ana send 50 discount na ye 3 million no e de buy wo da so ne wo bie ma na mojae Mama Cho ye ndai ye ba o me papa ntimi ne no munyae ye ntinas Jenny wo da so ne wo ho Mama Cho oni obi ohun papa nti ye nkọ ne nkyenti but munjae wo da so ne wo but o mehu wo papa nti se wo Kumase nti na wo hu no but se wo ko wo Eastern region ka wo hu no mebo a wo pe no Mama Cho ande mami nti o pe no Mama Cho da wo pe ne say o ba papa wo pe no ma yes me pe no na wo kasama wo ntie e di asem na ka che na wo ntie ka che me Mama Cho asa papa so pesu ohun ni so ya kan kasama o ntie nti ama isi ano we cha me life ama amo ja life ama no na o boy what's up for boy for Mama Cho okay enti Mr. Ampoma say edie ban na wo pese amoako o meye ma wo ba no kasa obey wo be wa no a obe makwan me mu de tiano say Bible say akura okofa yanhwe na banu no entrance na yanka omumbum na omunye awalefo ko so ebabunu nti me mpese sad nas ablabo eso woni me trance na me yenhwehwe na mu se waye ana wagina pisa kula no me de ne be hye ne nsa asumdie kwa so ne me hyira so ma no awale no cause me de Bible and de nyame aka me mpese metitim cause so ye babu na okofa ba yanhwe na ba awofo no nchia ne yanka omumbum na omunya awalefo enti se ye ban se ye kasa fa se ye gu na akwan mu efa ma amoako a Augustine se ye ban na ade begu ama no ekwa me pese me diguma ne se ma ba kola no ho fika me de ko school na nyina se wato na school so wa be fa ne so obe wale ne dia ne school sam e be hye ne nsa kwa me so onko na sin training me hwe se ode ne be ko Akoma FM na obe makora na wie ne school na se oye wale for na se ne wade bia se oye
Nina so eso ye na kola so de ni ko school se kwase ebo sika bi o ho a watwa to wo se amoako eyi nanimu a o de be ma na twa eno no de da ho sa sen my bad dey imagine 200 million ko bum kwase a say 200 million Jenny wo boy no over 200 million many abri o fine girl mo me hwe Jennifer fine girl very beautiful lady ya wo papa o se djuma ben na ka peso wo ye wo so ko nursing training e ko nursing training wo hwe Jennifer what ya say ya ne hu ahasako apotokra tu se ka nurse na tade ka be fata o pa na woni so papa peso wo de ko nursing school Baba chona minim ma wanu sura mente won kaye Baba chona minim na woni so papa peso de ko nursing school Baba chona minim enti amoako ba e be hia wo no edien na wo ka se wo be ye de aboa wo abrabo mu a wantie wo papa na akotie amoako Baba cho wan ka bibi sa anchele me wani wo ani nkomo amfa wo abrabo se bia o Jenny me pesa me boa wo de si ha me pesa me boa do ko ha amoako de wani sa nkomo ni bia Baba cho de onu wani sa nkomo ni bia enti die me na ma wo teto amoako dom Baba cho we efeni sen tama me bu akwala na say isi ano me nya djuma bia nti obe peska kakra bia na ka me da start bi kakra Baba cho ni asma enti say bie wonum na menti asem ne yie pa baba ene amoako wan na wone ne da first Baba cho me ne amoako ne da first woni amoako ne da first enti amoako tu kwan na akofa baba Baba cho otu kwan na me kofa baba okay na amoako ba ye no woni baba jaye Baba cho ba ye no me ni jaye e na wo sign ne hwan kwotena me ne amoako ne kwotena na tama amoako fi akwantu otu kwan na oba ye no wan hu no say na omomienu ye nuafo Baba cho ne de me hu na nyinse ne ba ye na me kom fie ho kasagu afidie ni mame pacho kasa Baba cho nyinse ne ba ye na me kom fie ho ana o ma me ne echi makacha me say omu ye anuafo nyinsen bai wan maame na na ekire ma kire wo se amoako ne baba ye anuafo Baba cho ya amoako no ni nua ni nua amaame ni nua omu istimeji ho ana omu o ekire ma kire me say omu ye anuafo na wan ne hu se wo ne baba ekọ out afi omu be kire ma kire wo se baba ne amoako ye anuafo wan ne hu ye Baba cho ene de no omu hu wan mu ne hu Baba cho ende ebu a me kokroma ebi a omu ma ne bi hu okay na o maka kire amoako no ma frɛ na ka kire no na wo de o man ka cho se eyi baba ye amoako nu yente eni ni nyai Baba cho ende o man ka kire me nyisen ba na ne aunt ne bai amoako ne maame no ka kire me se omu ye anuafo eye na amoako te ye se wo ne baba akọ out Baba cho amoako ne na fofo na ka kire no say o ye no me ne baba no ko out ana omu friend nti dia se no be ka kire wo ono te dia na o ka kire wo Baba cho o ka kire me say me ntwe me ho free we ai baba no ho say na tie dia me ntwe me ho free no ho that time some papa so di ka tia mo ho deda ama me auntie no kura bufu mi say I didn't tell me ne baba ne question plenty me ma me twe ho free amoako no but uchu ho free baba ne ho baba no ho ba amoako so ba ne sana wonyem Baba cho da na menyem me ni question se na nyinsa ne enti sesei amoako ba no wa ba be wo ne baba da wa ba be hu se omu ye anuafo adan na wanyai wo hu ye no adan na woni amoako anyai na wo san ene no koda biemu Baba cho that man na nyinsa ne ba de no o man kan chem se omo ne baba ne anuafo eti nyinsa ne ba na me ku fie ko bo amane no ana ne maame no eye amoako ne maame no echem se omo ye ayi abusuabusuafo ni bia ana o maame no na wo ka kire me sa sei baba wen Baba cho baba no wa film baba film Baba chan wawu Baba chan ade ne ko no Baba cho do ma machine etwa no manti o Baba cho do ma machine na etwa no ko choose doma machine ene twa amoako baba kon Baba chan doma machine Mr. Paul what is that weather Matipa what in saying
ana so okoro makubudua nto atwadua na to form a wo pai ana machine no etwa no ko enam doma machine twa baba kon ne kon ema ne wuye ha asamo ho Jennifer woni misa asamo ho emotinko Jenny woni misa asamo ho doma machine wo bi odi da yi twa ne tumi gifri nsam ebete ne koku no yeso no ne ku no ho na doma machine ne kohiri ku no Mampa chona yesu wo budua na dwane eba no no baby okito tiens na amena na baby ne beto ne konso ne etwa sabe no awo oti no awo Mampa china mawo mame kono me ne eniema wo mu a won say yetumi ehwehwem na yeyi niema bi free won tesa ebe ha dwen bema na mamu ha mejo sa na kom te say Nyankopon adom ya de nyame ase achemfo ba nyalwe nyina beja ne one time quick kura isi azo de obewale card ne da ho no nti ene nya so nketwa enche kura oh yo fine next month ya na chese na boss na ye 9 na aye 9 yes anetie we dia awia ye de enchia kase ebe free Bible Center e de ama ye tiefo nyina ne yahwefo de dodo na patie de dodo na anim de dodo na ba mu nyom ayaresa a dodo na ba anije pie mo eye ba obete ba dompe na obete ba kase obete ba sasabro obete ba michepe obete ba majonku bibia bia ye kase mu yare de ubenya bi ewo Bible Center ametu sa yare na se enti awie ya trase aye obade aye adoma ya trase na chese ewo so nya asopa na wutie Bible Center se de be ya enkase mu yare a edi unya obi wo na me kase nso toto na nsan wa ma ne ma ediduku abobo ne na mu sa so yare ne nko misrew enye duku yare eyo how ana abankase ni mu enti na Bible Center ya ba betra se no setie na fu ani kira to nso ago Government Hospital ho na bra beje wa yaresa misrew Bible Center ye number na ye didi dwuma no eno na ebe enti misrew ya so pa na je sa number no se de be ya wonyo how ne amane bi a wodi wani be kire ba Herbal Center me ba cha number no eye 0244 08 34 82 ana yetigo no eye 0272 50 00 ana ye wo ba ko ne no ye temafo mesrem enkranfo no mo mpeke sa number we said ye be ya ubetimi afre na mo de akotema eno nso eye 0244 988 004 0244 988 004 me pa cho ye wo atonsu agogo Government Hospital kese na si ono eye na chipe ne wo na yesi asade agogo na si aye ne ka na etimi du twa mo nyina na akogina wo baabi mesrew ayalehwe na wo penti baabi e besu bi abomoden se wo be peka afoforo na ade wani akire ho na afi yahwe o yare kama etimi so emo abamumu se wo Bible Center de wakosi baabi na ebi a ho kire wo mesrew ayalehwe de baabi a benyu ayalehwe de wo ba na so ho kire kwa na benyu ho to a ebeboa ana afenso wo de wani kire temanso a ye obi o com 16 Lashibi aye Bemba West Club Anaba West City ana sesi aso ye de ba kwa behwim Kofodia na enyaba atrase Kofodia Sports Stadium no nanimu hwa animu pe eye opposite ye ne hwa animu ye ne stadium no ene hwa animu enti sesi obi o Kofodia bia no se wo pe ba Herbal Center uko stadium ho Kofodia Stadium ho Sports Stadium ho ye ne hwa animu pe obaba binya ba Herbal Center ewo ho medam wase etiofo muntie yende pa na dane da nyina ye kan kasa ye ka efisen kasa dia aba Herbal Center wo ye won kasa mu no ahomete na anika na ede na efe misrew boy bi ba ha na nsen ye enche eni 3 weeks kura otwi moto omo de moto no ema aduane bi na nsen ana ka abo no maya kafo nyina nim enne ya me no kasa oba ye chese ahurusi a wo di a wode ne na na ese atwi moto eni 3 weeks ne nani mu bui ane ye kire ma no atoa ama ne sa de twi moto ibiem etimi so wutie me na wanya nkwanhia ama wo nan kasa ne emu abu a
fo ni kire ban heba center oba ye dia haban na be kira ma wo de bia me ka che wo se atama me ne ata papa asese ni nyina no eye me so mu susu mfom ani nkire ho na dani de nyina ye twon na na ese nkase etu be hu ankrofo bebre beba one ya ye omo nan no so na nan no epo bia betua ho afi wo ba wo se ne nan dani de nyina ya na emu ya ne ya eno kire se enkase ne entimi anto ye etimi so wunya nkwanhia bia fo ni kire ba heba center aye wo atonso ago uba ho me se ya dia haba beto so ama emre kakra bi wo be hu se wanya afa ho die te se de mi bo ni din sesi etimi so kasa na wo nsem kasa ne bebu a fo ni kire Maa Akos center ewa atonsu ago ana yenwie de bia ya na ye ka cho se eto no ye da so ka na eto no wo ho pa eto no ya ade a ebo adwuma na nansen ya na mama bi baji bi koma ne ba ne ye ho no de akwara ne ba ye na mesi jai mako eto yi na yi ya kese aba ma che se aye nika aya akono etimi so eto no ebo adwuma pa entimi serew wa wutifie a wukunu otu senti odene na maaso ohu oba to ano ohwe no mesro bra na doctor banfa na haban na wode ye to ni bi na emawo mese wode ye ya wonso be yese abaye ya ono wenya ne de kama ama ne ho aye nikan wonso ba ye de to be ma kama ama wonso wenya woto fata wona so de ahya jeans na so de abo life etimi so ba center to ne safra wo se wa wotu so a wo pese woto no eye akese no bra no fa haban eni sa adwuma no mawo na afi wonso woto no nya akese afi obi wo ho a ne nufu ena ono so esuso aye nketenkete ayesa amango asebi abafofra emoyi me so pese onufu no epeja na hurihuri na ya akese a eno so ubepie ba heba center ye be ya ama ho ato afi onufu no begiregyina wachi aye kese no onimu aye kese afi price bi ebeba no be hu se mu aye dududu eti ya baba awa na wutie mi afu ani kire ba heba center brana beje oto brana beji nufu na afi wunya anika na fa hye otare papa bi na afi fa yi ache na fa ko we ne akese na afi wonsu nya wo price eti mesrew fu ani kire Maa Akos center ewo atonsu agogo mesrew dani den nyina ya na meka ye kan kasa mu a e ya arthritis ne sasaboro no ni nyina na edi nipa nkasa enya ama sesi nipa bebre won kasa mu haw ama ni kotodwe ni sisi dani den nyina na ye ne ya mesrew Maa Akos center enkasa hu dwuma ne yedie enti se woto wona se wu kompreni se wu sisi ena ye wo ya ana se wu sisi no ache a mesrew adaroma fo ni che Maa Akos center wa atonsu agogo uba bedru asisi yare no baby atena osu adru bia no je betu sa asisi yare na se ama ho ato afi obi wo a waka abrosa so wontimi kura nsane mafom edi entia ne kotodwe yare aka no wosoro ama nkrofo otwa na asa asidi wontimi makura no akwa akoje enye obia na ato waduo eye yare ana abakasa enim mesrew se utie Maa Akos center ena awie ya so maame ana wo papa na wunu aba na wo kotodwe mu hawo no fa ne bra Maa Akos center wunya bedru Maa Akos center emre tie bi bo se ne kotodwe na nanka edi mfie bebre no afi ye dia haban ne to so na ne ho ato no na kotodwe no afiri na afi wanya ne fa ahodie afi obi wo ho ne spinal cord na chikase no eye ne ya ama yare abamu ama na bubu agu ho ama ni ntimi nsore so spinal cord no wako ba bia ne se arere a ba bia ye dia haba to so ma spinal cord etimi sa aba back no eye Maa Akos center ye wa to nso ago ntimi srawo spinal cord ne na se arere ana yare abamu a fo ni kire ho uba bedru ya doctor dia haba ni bi ebesa o yare ama ho ato enti saje ye number ne sesi ye na ofefu ni kire Maa Akos center ewo atonsu ago me pacho number no eye 0244 08 34 82 ana tigo no ye 0272 50 12 me pacho me se ye wo atonsu ago me kasa obi wa wanya stroke me say dani den nyina ema ne maba wa ne mpanimfo nyina wotenase ya no woka ana me na yemi titiriti ana me nsa no yemi titiriti ana me na mu twetweme ana me na mu yemi say mesre ominu aba papa wutie me sa no ma na edadi woni paduam no to ana mo na bra Maa Akos center uba bedru Maa Akos center ye du be wura machines nim ama machine na ya de kura akofa sa ade ne de abedua wo so emire tie bi doctor hu yare na no akoyi wan abai wodem na afi wode abekan na ho ato etimi so men transe nyese men sane me na nyina yemi tititi na mfam wo ho samarane ne ko akofa stroke abeto so na impose stroke no so yew na se wo nsa no nan na echim ama wano echim akohwe baabi wo twe wo na ase na wuntimi nante so a ubepie Maa Akos center so a ye behwe wa ma stroke no watimi anante kama ama stroke no afiri so ama wanyu asomdwe stroke yare ne yare enti doctor ba abie ward ewo ho ye wo female ward ewo male ward ye wo dabra wo betimi ada enti emwo ba mu musa yare na ye wo no
he na wobɛda woba yɛbɛgye wato ne akyerɛkyerɛ kwan a wobɛfa so ne yɛde adura ka wo emire tie bi na afei wafa okete na wafa bag na afei wafiri Maa Center ɛwɔ atonso ago etime srew fo ani kyerɛ hɔ na afei yɛhwɛ wo afei yɛ bie physiotherapy hɔ ɛne yɛ massage nso yɛ wɔ ba kama o miemie nipadua no massage wo kama ɛma ahotɔ wɔ saa ba no ne nsɛm mrɛmrɛmrɛmrɛm na nsɛm kɔtena hɔ ma ko na baba wayi miemnyame machika a me sorry afi na ya me hona mo ni nyina wa massage woni mu ja papa ababa woni nim ye enti me srewfo ani kire Maa Center na we nyina ye nyema wadawro ma emere ni swa na enso yare ne dɔɔso me srew se wonua bi abodam a me srewfa ne bra Maa Center adwunum hawo yare oba yibetu ase ama ho ato afi obi wo hɔ a etwere yare efom me kasa watwa wisesi ama na no pu ahuru amanfo tiam ana watwa me srew doctors watwam fa wani kire Maa Center na afi etwere yare ne yentu ase nyina ma me so je number no sesi na afi fu ani kire Maa Center me pacha number no eye 0244 08 34 82 ana etigo no ye 0272 50 0012 and I'm set telephone and can phone for number we 0244 988 004 me pacho ye wo atonso ago government hospital na chiri wo pe obeba beto yen Kofodua so ye ne sports stadium no na hwe animu ana temanso ye obi okom 16 lachi bi me srew fa yare nyina beda Maa Center ye tu yare ase yen sa wo yare ne mawo na fe okọ na dede ne mrane waje woto waje na wo be ma no timi agina na ne na ye ba ye de tiefo nyina ya me enhira wo papa na ebia momre na che say ye hwe na hye so ma me say rock clinic limited yen na ye de pakum capsules no abadwa so pakum capsules ye de abadwa so ma won saka bi na wo ye be ma na wo no pakum capsules na boa wo ama be ma gina so na bibia ye kama Genicare 442 no so eboa wo ba siesie na kosu akumanum ven capsules de me so wo da no be se wo wo jo so twa mu yade anampo jo so tentamu a wo de eye VNE medfagin boa ma moja edi afrusane ye woni padua ni mo na bibia tumi aye kama to ase gwirwirwim wonamro mu woda wontumi enna arthritis wo ye adwumade agudi forma ne mema modie ye medfagin capsules enunti bomodia na shane so roke ye wokumase alababo abu station and Isko house ene di ehwan mo 0248 885040 0248 885040 na ene roke clinic for ene enkomo sisi Pastor Julius Akwaba na nekwi Akwaba evangelist memo Akwaba na nakusi apokes kapa ose akoto Akwaba okay Pastor Julius koka na no yesi koka convert agent atro chairman odeno kwaku apia nyamisha papa koka ma nyamisha papa na muntu koka grana mo kancha ne sa waba Ghana leto kwaku sika beje oje ma so nya ka de nya ka so bajo so do bajo de wadawo so ene me friend wa ba na intimate we me de fan from chama we de wadawo ma Ispio Gabra ka se ko ka se wa ba de little kwaku ni donation sika meji akọ hospital oje ne so de oje so na de ma nya ka se nya de so be jaje ente no se chama so be di ne huni oro ne ya jini di nti ya na enye problem ha chama de ya jini di pa jini di pa nyame nhira no e wona adwempa se o ye program etese na mama onya mpanimfu na etitiri se na o mutie wo a kire se nyame hirawo ntima ye je papa ne di se letter kwa kunsu sika no betua na yetimi di ahwakola na ma mpuntuo nso aba ya chetiefo next story no just say aye bibio ma purely family issues purely family issues na said homa so because so we mpa enye obi na kumantwi on say so we baby a akola no sha ase free a sabio yankai papa na yawo on say na yere no wuye na akola no 3 years and you can imagine ababa o 3 years na the papa na ese so tete no and say nyese bi crowd ne koma na se wa na kura na bi kura na nke bi ya west nti ama ai say ne ka no barade a me meka ne say baby aba bedu no ayensa wi on abaka say akola because normally ya na nkola du akola no ho fe and ho fe pa na
latest for your munya na mo mfa ni agro we cry there send me message Marco I need Jennifer's number I love her na ne papa no kwa manfo se yepe so just say oh say ade no de tie no ntino akora no de nkamienu na o manage baba ne amakona de mfa se nka normal cha se nka akora se ka sabrika mema di ni to furu sane no kanya de ketwa yes senior fro na we de nyame ye na dom baba pe anyway na ba bia ayi wo ye omo ye nuafo no omo sa ye nuafo no ho na problem bo ho pa na se moja fa na abamu no na ho na ehu efisa se si baba yi we kura mama mi so meka se moja fa na eba mu no e na akofa sa wu ne because sa chainsaw operators ne sa nkofo no normally sa no ma we nu moja sem sa de nya ba mu a omo life at risk nti betuma ba se sa moja fa na ba na ama baba no de wa firim ekro no na amoako na metu no fo because ne nkomo na wodi enhye na nkonvense me pii sa fi say wagye to say woni ne dae wagye nso atum say time uri kan na twempena no na anyense bia na wugya na ukoba second time afi mu sanyense abanti asa wankasa na onye convince anyense na yewode a ba onkasa yemu no so no won so ntimi nyi hu ni sanya wode a on de na ya no ntino mesra mo akose da bi obi o mo mode amra na wode yentena se na nyina wi say atwa se di ni mpo na se ye na confirm say ya baba na nyense anase ya mwakonyense na enye clear na afi ho kono ama asadi bi asese wo ye bia no waye number 2 se oba na mo je frana wona nyunya baba no so wadi wo akola iso no so eno so penifo hwe na ye hu adwuma anya se be nyensunsu anso da ache a emfa papa ma nti amwakom be obi ya omra eye se ofaaye nti omra ne ye ntena se ye ne papa ntena se na de besi bia ne emfa somdwe emra wo mo okay Marco Jennifer nim se enano eye baako na woda wonyem onim ne de ne se na me insisi se anka esesie ne betumi asie Jennifer wana ka kire wo ma ko busa se unim se be ma busa se opewa e de ade na aka wo hunu ka kire no eti na wonim wona wo beda wona wo da so anyinsen na eba wo se wo hia hwe eni echese meba wani bi wo ha omu hia hwe de omu anu ayasede nko a wo hia hwe enti o hia hwe no unse wantumi ehunu unse enu nti na ma ne kofa baba kan ho no o hia hwe wona brabom de ni hia ni nyina ne se na yasede na ye ne de efemfem no ba bi femfem no ana wo pe ba bi di akɔhye ho na wote ne nka oti Augustinka ewu bibia oba ne usika ofrawo one wo bonkomo wo fon so 3 months wo si makwa akɔfa foforo se nyini nia kura 3 months ba ma wo ofrawo one wo bonkomo wo sende usika aye da na afa na chi kɔfa ba ma foforo wo hia de ai eti na me hunu se ene na ha mu na ya ne de de enti aba ma won to bi manyina na se wo sesese wo mo di mojafra enti wo ye de ya beyi nanim se oba be ware wo oba da baba be ware wo oni do bia ma ubiem de hia no se wo hwe ne ba enti onim se wo hwe ne ba enti wo hu hia se me ba beji tum na wo papa be bo me ka se ebi mra metwia we ya na se me ba metwia ma be buji sika no so anu ahye 200 million anu ahye enti me da ma ba no ma be yi manim se me ne wo na awo enti me wo ha no mato abo se me hwe me ba enti me hwe me ba dia problem dia ni ho wonya me yere enti me wo ha na me dia mawo me wo ha na me dia mawo enti na we nyina ye de akwakoba na Jennifer na de we nyina so akoba oba de wo pese ye be ye wo ho ade ye be befia be ye wo ho ade ye de wo pa wo ho no enu ha ne ye de be mawo enye mma na enye ema ni bi wo ha wase wo be wura ho pa ade wo ya bo ho na se wo be hunu pa no bo abrafie be ya me ho ade inside here you can't touch me brafie be ya me ho ade sister you can't say there you can't touch me no abano inside here you can't touch me abano inside here you can't touch me enye no na ya na me say you can't touch me
say you say. Enti wo ka manemre fie ma ye wodie na ye ne bo ho. Na yesa on tache. Enti e ma no mesre mo mfa mo hu yie. Na mo siesie mo hu yie. Na mema ne mumu. Na de we mo kampo to ho ne ho ba popo. Obetru mi ka ena papa bi ba ha broken heart tache no. O so me rin sasa. Na mani su primi na mo de wa bo ho. Enti mo hwa mo hu yie. Mo hwa mo hu yie. Evangelist. Mame. Kwada ebe wiase no. About time papa na metu no fo kakra se. Senke be yanka onya achiredi. Awurade adom bana kwa wo so wa ngu. Wa be fie odi nipa aba. Susanso wo achire no kura ne ya fifim bebira. Ye wada mo na obi teste ba se onim no onim akola no. Na another boy kura sa wo. Na akola no nka no kura. Sa wo hunu. Oh! So hunu. I say we say baba ayi wo say so what me akofa we ya wo say wa kana no atu. Kwanta she ho bat wonka. Onka. Odi bibi sie ni baba. Yes. Enti mesre ja no say onya achiredi. Awurade adom akola na ba. Se boy no hwe no achire wa bra papa ni wu na onye kom no hwe na ade. Omudi adanse esa akola yemane no o mane wo say be 2 weeks ni pe a papa na je ni phone feeling say mo ontimi mane no, which is true. Enti papa you wan we akola ndo na ni magu as. Yes. Kola so die na wo ye bad time na wan hwe yie. Ade obam ya ye wo no. Because why we say we breaking no me kwa ba 3 months pe. Wo ko fa ni nua. Ade na no hye. Tese se dia asinu so sa akom no. Ayo se si akwa mo bi twi. Oh, bi twi. Awo papa wunim. So wo so ababo so na wudi eche na bra. Na ma papa ti ase. Ayi sa kwase abuo sika ne 200 million. Eni Ghana mrembe bia. Eni ba bia 200 million. Asa no asa be no wade. Stu hash. Na wa ma bi we. Ade. Ma fa me ho kra me. Famba ma. Na me hwemba. Na me nkomba bi me nware no. Enti mesre ja se onya botre odo ne ba no se de na sebi yenka ne ya odo ne yire no a ofiri mu no ai so ode akola yi aye na yi no odo ne sa akola ne se be ne ya baba bi ane ba na dru sesi ano papa to bo ase no wan hwe ya akola be mu oni magu ase. Okay. Na bonsam hanya nipa mani tu ana mo bi a wo ye de nyame mpese obeye enti won to no bo. Okay. Esa akola bonsam na bo awura no ti se de be ya wo ye bata wo be yi sa su na firi ni mu eye wo ankasa eni abotra wo benya se de be ya wo bay ebetimi atena se ama na de eche we ansa ama sa point no so papa wo dwene ho chance wo be di akire na wo ye kigina bra me entena se ne enka ho asem ye besre onya abotre de bi akola na duru ho ye obama na ni magu ase. Okay. Me da evangelist na go say Ma na wo bisa na se obi na tu ne fo se da bi enye no kre oju se ya peer pressure no. Yes, everything right. Everything number. And I say no secondary school, wo school nya boy ne kasa. Wo say boy ne kra ka say na me ne wo ho. Say metini ya na. Wo say ono wo SS na we no JHS. But no ne wo. No ne wo. Ba ge on say akra na nka no kre. Yeah. No one can. Eno kwa ni dia no nka no kre. Obi a wo bisa the question o yi ano ba ko no ti ho bia. Wo sie odi ni ma sie. O say da o papa ba me ka say papa interview ye ya pa. O say na omo ya you not what. This say me koi no ati se wonim se wo de toato se wo ya ba so o say da no papa ba me ka say papa wa hwe ya obegu wani ma say bi se bia ba hada papa endi adempa anche na o na sa frɛ boy ne say bra bejo ma na o ma no o show mo papa no me pesa me papa ebe hu so o chese empola no send boy ne send akra ne ska ma odise ne papa enti sanka ne papa anje ne phone na on say still nka or the fetch bra akra ni do was na djuma nye nso timi ma 1 million na papa me wo ne ho ne say wo ka che abrante nso mbehia wo ha na wasa afaka na ko ba wo pese ombra na wo so omba na wo bu kwasa no ene say sika na na pese woje 200 million de minim de bia en shabe bia we kra wo say do ba ye kra ni enim say na last one. Oh, on no say, and I the real cry why I cry efe. Nyanya wa dom wa ko ba no awo nye easy o. Nye awo nye easy. Nti se nyame ya wa dom no nya oba nya na
me hu ne say yen gyan na nka abrante ne hwe ne ba no 200 million do kofa no wo he and besides the friend ko nsem a wo say yi ba no be ma no wo doubt bebre say akra no kra ebia na nya ne ba because ye yi ba be free ma ye hu ne say oba no de nema bebre esie ne papa emema bi wo ho ebia ba ko ana mienu bi sa wo ho no enti akra me mesre de akoba nyia no e wo say ye yi musuo bi free ho bisa wone obi ni nua kra saada se wo se yi free ho na afa no kra wo ho no maye hu e wo mse wa fomo papa de o ka ni nyina awie na de beche wo emuamu asoma ne nkofa nsem bebre ma mesre baba wa Jennifer mesre 200 million de o papa onya abrante no onya ma papa no ai ne de o papa onya bia se e wo se obi ne oba wo a chenchina obu ne kwa e na abrante nso ye se oba forward wa na oba bia na wa o da fa na da fa enti da mesre ne say papa ne mra fom na onfa o da phone no onfa ma ne ba no na onfra branch no na omu nyina metena se omu mbra branch no se ne ne ka so be ba omu mbra ne entena se DNA mpa yenye ne hu mu no kra se okay akra ne me ba me hwe no na papa ne nso hunu mu bi se hwe na branch ne hwe no kwan we so na onfa asa bed no kra meda papa da wo papa ne so aha ma enti me da me kan no na branch ne ye hwe no ombra na ye nyina ye ntena se na se DNA mpa yenye ne hu akra ne papa na Jennifer de no kra bi e ho no so no onfa fere ne bibia entonche na you okay and birthday wishes be ewo ho na ye wo happy birthday koma abena pokuya we efi abena je ho oye fan pa abena pokuya no when da Facebook ya abena pokuya oye fan pa and papa no can share some na Oma awuda enya awuda papa emfa maw do do nsa be som bia awade ma ne yeye se da wonso enya akoma pa ebu akoma eni mu nipa no awade nhyiraw na won hwaw so enu afese ne na wote ase ewo Yesu die mu amen ene yeye ne akasa ye sister ba ko program on fa ni abra sister Hetty neba Bryant and then your Bryant's birthday. What a wonderful glass. And then your Bryant's birthday. Sister Hetty Banono. Oh, okay. So your better to mama for program being was a little Baku sister Hetty send this catch say. What program so Obadi shira ne bay amen de ne ma ekwan ne ma me boto Obadi fa ho adom ne adoye fa nom ne ma na ne ma me shira ma fo Bryant Befi na eye nshira bienu because and the Bryant ni na be ma na di birthday na be I do akasa so papa Henry Jesse birthday Sister Henry Jesse birthday ai wone ne na birthday ya ba fo ma ya di shira na baby a wanyina duru no Rani fa ho adum no mu na nanso okay me pa ayi o me yishira rani shira mo me pa mo nyana mo fa to so ba na ayi producer ono ti we he okay nti ye beba Mr. ayi Jesse so na mom no ye wo W01 o ma you know ye W01 warrant officer 1 okay Minta Air Force Base Bema Camp na also on fire program ni wonderful and last week you know Mr. Friday na ya yere Jennifer Imbra Menta birthday happy birthday wonderful yeah man happy belated happy birthday what a ukrechi no kwasem koswa rally shira onyo oba papa oma Abigail adwene na fa dima wura rally shira wo Yesu dimo amen nyame enshira papa beba kam say bema bi edi wurofo wankra ya no an ya friend W1 ya friend W1 obey adwuma na ma ya simple kra enti ba me happy birthday ko ba fe ye fa Mr. Jesse phone and to Mr. Henry Jesse sister Hetty papa oh my radi shira papa osale papa o papa obenyina chetu obenyina chetu check onyina wuhu daddy radi shira na onya okese omo asifo nyina nya shira ewo Yesu dim amen na ye say Anita so Anita okay Anita yenya kasa wonderful Miss Ghana yes Miss Ghana birthday mponi na ifro she's so nice she's so lovely wonderful and she's a sister oh very good
Anita. She has a good soul. And you're good. Happy birthday. Come on, what Amen. 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 Hey, you call seasoning powder, Ellen Spice and Trading Ventures, and Abba, Anita. Anita, the ones are if you're in our personal pass, and you are so to share one. Until I mean, Srana, I mean, Srana, and once in a dozen. Where am I? Francis Osei-Bonsu. Or a lawyer. Okay. Lawyer Francis Osei-Bonsu. Okay, lawyer, legal consult. Amen. Amen. Assembly obedie. Radimani nyenshira successful. Amen. Ayiko seasoning powder, Ellen Spice Trading Ventures here near Diaba. Ayiko beef seasoning powder, the first thing will be for no na enye de. Ayiko jollof seasoning powder no. Mesewa da o jollof no. Wodi begum mano enye de na bibia anye kama ayiko stew seasoning powder bi gu stew no mu a wotumi se bibia aye de kama ekwe beboa me moko dwane supermarket bia mu enye na 0244 160750 0244 160750 na wonim is the same powder say wo pe enku papa Ernest ointment de mesini padua nyamoko ebema woni padua ye fe wotiri nwa ye fe wo honam pimples be free ho stretch mask ni be free ho ama woni padua aye kama na motom kankan enantam kankan ade kankan bia nye mesrew fasiesie woni padua na enye fe papa sanso na awake natural capsules awake dia eboa enyane dia wuo ti bema wo be mema ne medro esiesie ama bema wagina so yie ama ho aye kama na eba so esiesie wanda kanu ho ate ho ama ho aye fefefe na ehia kama nyame enshanti ma wonsanka Ernest ointment ne awake natural capsules ne be eye ma ne medro prekope hye so ema me so wo kwankro kan shi dragling ke so ke ba repairment atenata ba baseline pharmacy ne se pharmacy rejoice ko fodua for ko Gapson delight drug right be no na enkoko for sonko wusko b pharmacy hillside na bb pharmacy Kaswa tribe of Judah Kumasi Daniel ba Missy ba Kolona Keba have me na Chris K Feyera Ernest naje Ernest ointment and awake natural capsules be was 0245 07 99 15 and 0276 53 77 01 credits me say mani biaba omo ya kwadwofo mesremo kupesika pa de digwa ho a de ohia na Ghana card ko wo de okoya fa ko kire wo mo se me Ghana card ni me nya oba akwadwofo me pese me digwa mo ma me bi na me so me fa nko digwa ohia ya Ghana card me da se ye papa nti me so wada bo mo de na fa quick credit was 0596 92 08 33 0302 20 03 90 okay what's Maa Akos, today is my birthday. Wish me from Albert and Cry. Okay, Albert, happy birthday. Osima, good afternoon. Please, can I get Jennifer father's number, please? Okay, Maa Akos, I got the same situation. The guy, I'll say, the guy didn't take care of the child till now. And also any problem, the man should take his kwasi ebuo money o se jeni papa o ni kwasi ebuo sika no obi di bi adre no o chia heba powder o chia di me se ye mema ne medro be ma fasiesie wo ho be ma mesra wo ye mpese gum ye pewurawura enti fasiesie be ma ne ho na nye kama na nyina so yie na ema no so de ahia na omumi unu di hie na omusiesie mu sa no a eno na wo be ka bom na beti Ochia na ya no enu nti mane memedro eye wochia ma osaka be calling na ashtam Mr. about Fredman Semenko tabi eba shop ode share market divine hope about center ye ne de otwe ba pada ba ye wo makro ebusuakuru wajan she freyen e was 0551 22 82 81 and 0248 58 46 87 okay na ma osaka be was you are performing great
great works in the studio. Congrats, nyame enshra na make kind messages nibi ede amamo kama Johnson from Doma. Maa Akos, Jennifer disgrace her father. I need Jennifer's number. Hey, I will be here Jennifer's number. No. Okay, Ma, the last interview you made with the woman, okay, Oka and Nano ma menu and mami ensa about them also will be and can you bet me a show? Oh my God, women are bad by Isaac from Somenya. I said women are bad. Also my God, tell Jennifer say I love her, so better forget that boy. Okay. I don't really understand what Jennifer is saying. You dating two brothers. I don't know. Jennifer is very beautiful girl. Okay, be message. I'm watching you live from Boma, where you're Nana Ajeman, and also Eddie no Marco. I'm 40 plus and virginal. I don't understand youth of today. 40 plus. The guy is wicked. Maa Akos. Please, good afternoon. Okay, back in Kamamo. Dawood Herbal Hospital. Yeah, the Dawood 360 capsules. 360 ne die eno na obe num 180 na be ma num 180 na mo de hia na mo de asiesie mo ho kama eno na ointment no me se be ma wo sisi ye wo ya na wo ntumi ntwia me se do me gina ho ma obra me fa ntwia wo na wo sisi ni munyi na so na mo adwuma na adwuma ni nyina ye sisi de. Okay, sisi ne de wo na fe Dawood ointment so de be atwitwi wa poso no aposo ba be ma fe bitwia na nye wo ho adwuma untumi ntwia brakua betwia wo Dawood e ba mesha malaria wonum na to untumi ne die ne ne boro mra ne se hwini na duro no enu nti wo call herba ne pharmacy shop bia onye na fe Dr. Dawood that was 0244 88 64 37 and 0201 68 17 Cafe. Talala. Emema ne cafe man no na ema ne so cafe mema no eduro mema ne man nyina nom de eyedu papa obema ne ho nya akono ye de yepoke yenye yiye obema ne mu aye ha emu aye mere enye wa utumu nsenye mesro siesie bema no nenye kama obae anda kanu no ye de page ade na de kan say no oba yesi ahonya siesie ema wo bumfu enkoba amane mesro sese ye bomu nsuo kura mesro bra me ye mo nsuo nenom kafefe we ya kafefe nti ko daniel ba kole na ke ba pedance mado bobo aso wusko bi nkoko fe Harriet 0207 183 819 183 What's a good afternoon, Akoma FM. I'm your fan. I'm watching you at Enkrai. My name is Nana Barema Isuman. Okay, Nana Yame Eshane Bomneshan so. Said Dania Ben Trading Center. Yani did Dania Bamesaba. Malaria fever, typhoid, jaundice, when I'm young when I'm Rebecca. Dani Tone Bamesa, Uko Ficha, what's your feature courses so when I want to win the winning more gentiano and Isu brew. Dani natural bar capsules, ASC, Yadia, Memanka Sandro, ye Memesi Simuya, Mama Frimo, Emma one Beman naturally. Gina Sune Boyduma, Danny about ointment, or beer to be the slasher, Danny Prosta, your member quadra support on prostrate, Mr. about Fred Mensa about some and cool, Apidank, Atomic Chemical was fantastic, Danny about your Ashton room, Yanida the farmer of Shenimo, for 0273 39 77 0273 Ofa, not just say you're to me and wedding come on, Maiso free juice, where a free juice be a ede na a mahwade, and for will be anymore, and tea and nay, your nectar, your iced coffee, your iced tea, your glass bottle, pet, and after your work can no ever ho, near Wopebia obeto, a ye kama, and what the room, a year wedding, every funeral, the year cancer festivals no, and one a woman at the servo ever, and it's about Sanka Maiso free juice, now for 0208 44 45 0208 45 Sanka de action mosquito call and spray na call ne de ekumu tontom emoro wonom ya mutu kran na akodwoto na fei enta frɛ ne ntate mo bi awia ye hawo ewo ho o kitchen o office wono na wo de action spray no wo de aye wo de aguo na ebeye action akum wani nyina e de amount ema utipa ye makata we call provisions to biemu abenya bi fe ose yakoto enterprise edum pizza e ho so ko abenya ndopo twom atu fe 0208 18 15 15
38 nema wonsa enka bi top choco chocolate spread top choco no de the papa efa wo pa no mu pa dia na se Maa Akos de omo de aba no wunya wo chips na wo mia bi gu ho pa na chocolate ne ka ho a the fucking wo de ko try bi hwe na de okay ko try bi hwe ede eno nti unya wi a ne wanya top choco 3 in a year 3 in 1 no eno de meriche ne bibia wo dada de unya ne usuo na so breakfast na within a minute I am ready we call a supermarket mu a enye na for 0243 033 number one sa enka top choco chocolate spread and a top choco 3 in 1 ne be or say please Reverend Daniel SK Akona watching you live from Dobro Akpalubu. Maa Akos, I like your dress, Nyamisha. Today is my first day watching you. I like your program. May God bless you. Amen. May God bless you to Reverend Nyame Onshrao. MJC Foods, ensuomunama we here. Ensuomunamu de adrene fish, ena de Simon. Ensuomunamu bia. I'm sure na mbe kwa kai. Yewo ensuomunamu yewo abebie. Yewo abebie akokono. Yewo no. Akwakuno wo agakune freezer mama producer no bodia eyi monko na bebe monko ebi wom yewo 6 no nyina wo ho na wo pede ye fresh no so de ebema wo nkwan na ye da kunya de baby ya se MJC Foods enu ti bomodi akwa MJC Foods omo nam no na ade ye nkwan na wo gira na ade odoko na boso no kwasem ye nam papa yewo kwa se sunwa na enkran santas runabout ye no me kom ne bofi pam na just Angel School eni mu ha and na be MJC Foods frayen e was 0249 47 91 20 0249 47 91 20 yene wo eni enkomos SP Citrus Pond drink the papa enu tu kwa osmeto SP drink no kwasem eye kama de anwodi nro no ahyemu ma enu nti enkoda no mpani no mobia nom emos yakoto enterprise edum pizza so benya bi na search trading enterprise abinchi VIP parking yard ho ye no mo na hwade mo Pedro Fabo Ventures ewa hinsan estate 0249 01 73 02 his feet mo ma wo dan no esoma his feet vobo dan so a efe enu nti wo dan no adru lentil no emu obi amebo ma his feet emebo so kama febo na edan no de tia ene tie ehumutu a edan no esompa wo dan no so ebia ne enwunu ma his feet for emetuatu antokro ni ina fama won sa no adwuma efe no wo mo so da from odium kumase e won na behunu his feet fair 0249 79 10 65 and the dank natural health complex me say ya the dank extra kaba awututu dro tatahwe dan gonorrhea hepatitis B ni C syphilis ni yade nka ye twam wachira ya kire ni ya ne ho adwuma no kwasam se awo so dank natural health complex agene ya award keto amfidi a ye de say yade agye mfisio bibia wo ho enu nti ya doctor for no so ni me kuma say patch number 2 encritabora number 2 one shelf filling station no any different mo frɛ 0266 59 33 Benji worry oh ya wedding engagement me bomodi ana brabaje ya goodie ni be fancy rings bracelets and afin so a goodie bi a we here yellow gold rose gold white gold black gold silver na u de woni scabre no be call flexible payment terms yes Benji worry ya jewelry and popo sin Benji worry afi body tia na tie fa you know 0244 28 41 22 0244 28 41 22 Alaska Star Enterprise or do we just brand bench original wallpapers original wallpaper no Alaska Star Enterprise original wallpaper ni Alaska ni original wallpaper ni me say Alaska ni enu ti brand Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza room fa you know 055 411 48 for ye twa ho abetia wa abrantie we na mesia no hey enne de besi hwe waseye nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie no this kalma Papa cho daddy on fast kan bia ma na wo ye no ukotra mo akwenche kakra Papa cho daddy enti wo ye nyina akra na nya boso menkro won titi moko Papa cho daddy
oye me pacho ka no kre sister enye so papa wa ntia papa you are so free wa mama what na me nkomo wo ye me pentro Akoma wo ye wo ye no watete moko mama cho na omo ba ho no munti na me anti ni se bia me fa kra na kwache no hu na te nti mama cho ne ko istim on ba it istim je ne ko ho no mama cho hu akra ne da enye kra no o wonti watete moko ase sister won soro e mama cho muti ase nti me bisa sa wo watete moko mama cho I once ye de akra ne ko ho no once wo di akra ne ko no da ba ko e free ono na ebie mu hey Jennifer wo jedi mama cho Jennifer sorry na me hwa de ma me hwa de Akoma FM ache breko na woni ne try fiese ansa na wo ne try eche be inyabe 11 years to 12 years ansa na ofreminsa enkra no ko edan no ko fa enoma beton no tonwi aha me pesa wo ka story no no tonwi no ko yangwe no tonwi ntina eduta mo ko fa no manaba na odishi akwanhia ntina mani ndam ho so nti amachi no mo flame se memehwe nti me ko na chese etisa wo ko hwa no wan me ko hwe wa Accra road nti me ko na ise oh na o ka wo mo mawu ne ho bi hey mema ka fra wonya fie sen onya 32 years and son 32 years bacha wife bacha Jennifer mame Jennifer ena ketwa no on ketwa no so yo ba na bema ena na wo se ketwa na nya mfie sen 1.5 year 1.5 year ena wo yire kwa fa nwi won kran ya beton yes no kwanya akwanhia wo kwan ena ye kire me se na wo ba ba ye bema tan enti fa me fa ma ye di ntie o cheme kwanya wo fa so tete nkura ni ina ya wo fa mu di atete o ma bedru sei cheme ba sa no mi sister ena obeje nkura no se ya ne de onti mame no mo ntra nto obefo mo nkura se no atete o mo ama bedru semre ya mame je de akofa nyinse abai to no nsu gira mu se onhwe se ebe ba ne sa se obeyi nyinse na gu ntine obeta akire se de tie bia no obehwe nto mo na atete mame je na ama na bedru sei awade afa nti na mamu ha ya na pomuti sen na mi adore mo na ya de nyame ase ya kwai top herbal clinic yo ya den chia kese if we top herbal clinic aso ye de ma Akoma TV ene onua TV ahwefo nyinara ya ka top herbal clinic de na chese de bia me ka se we are the 80s herbal clinic chese ope ayarese adwuma no ona o yisu ebibidro ene natural ways de san yare ene dia na chese ontimi mbodi enya top herbal clinic ewo ho no mo na ye na so ye ne mienu o man mu ye enkran agbogba hacho ena obakuma se ya nso de ne ye South Junction aye ben Parks and Gardens ye Santase kwan so nte kumase ena Accra ena obehu top herbal clinic de biam ka say an ISO facility ye bia ya ye fa ni behwe oba na behwe bebi edijuma me kire ayare sabia no hospital na je say already all the when you ma half of your solution is solved and as half of your problem is solved na and you bedin komo kakra afa ade be friend probiotics ye hwe ade bi to say bacteria your bacteria no de papa ne o de ebone enya bacteria bia na pathogenic and as cause infection and as cause yare your bacteria bia won do your bacteria papa friend good bacteria or boni pedua no ho ban I to say cholesterol wo hwe cholesterol your bad and your good cholesterol ni bi hia mani pedua say liver no fa bi no de mani pedua na ni pedua so timi use na prevent akoma yare mpo inti cholesterol na kan ko bi kura timi boa prevent akoma yare and the friend good cholesterol and a bad ones no ya build up in the cells and other tissues and na de akoma yare na yare bebreba no sa na bacteria so no ye what dey good and ye what dey bad inti good bacteria ni hia mani pedua ni friend probiotics these are probiotics you know wo kwa bebre fa so enya onuane mu utumi fa nuane betimi ma onya sa probiotics ye good bacteria si impempi no probiotics is a contain bacteria be fa no lactobacilli ye kan lactobacilli ya me kan say they are anaerobics ye kan say bacteria be anaerobics e say omutumi survive without oxygen to say nipa ye nyamfna ma ye nya oxygen intimi surviving these
in erupts no omo without oxygen they can survive. These are lactobacilli, and lactobacilli we so good bacteria omo woni pa mu a yenya free enuane ni bi mu. Sa lactobacilli ya maka say good bacteria you know empempi no say ewo ma ase a it prevent infections. Oba o lack lactobacilli no say we need a good bacteria and able to prevent infection. This any pan kwa beda na ho e bad bacteria or pathogens etime ba e no ti oba timi nya yeast infection be say candidiasis say white utimi nya urinary tract infections bi ne namunyare wa bebree so mo lack sa lactobacilli empempi no this same lactobacilli ya ka ho asemi baby abu hu mo ni padua ni mu yefunu ni mu digestive tract na say gut microbiome no enti empempi no bi o what da lactobacilli na say good bacteria ye ka ho asem yi no saa nipa no odidi aduane ya adwuma yi fi se nipadua ntimi absorb nutrients na waduane mu yonkofo bebre ono mo didi nso mu nya aduane mu nutrients no chese nipa lack saa good bacteria no udidi enso still go se nipadua no hunu so udidi nso chese nipadua no nutrients na yese on absorb no na on fanya adwuma no wode no ntimi nya sa fi se lack saa good bacteria no ko ba saa na chese we need digestive strength bia e boa e ma on so timi absorb nutrients e ma nipadua ntimi denyi saa lack of this lactobacilli ya into to me cause infections and medical akano you nya free nuane bebre bi mu e bi say yogurt you can yogurt and yogurt na eton yogurt is a fruit it is a strawberry and black hair sa yogurt yi we betime banana kroye ya ye banana nso one of the source of probiotics enya banana no nko ampo ye wo other seeds bebre I no so timi boa na oba top eba ye the probiotics we no aye nuro ubeteki beboa because pempi no if you have enough probiotics or bacteria na boni pedua no ho ban na e chese empe ebre beba kranka wonhia do fi se uni pedua no anya soja bia ebo ho ban obi owo good bacteria yi bibia na so take probiotics bia chese ni pedua no ho bambo nti ekobasa na yare bia na se pathogen bi ba enam so wo lactobacillus na say ahobambo bi wo mu ntimi fight against any pedua no nti adentina me questions adentina nipa intake more probiotics na mo ye ho ban dance be no num no pi fa number in any top about clinic entretwen komo 0244 37 95 0244 37 95 and 0266 14 3008 0266 14 3008 number mu be a top about clinic ebeje so no factors be great me decreases our good bacteria and say me kum good bacteria si e bi ni antibiotics pempi antibiotics they are there and say we say they treat bacteria and say infections na ade but some antibiotics ni mu bi enso timi ekum sa lactobacilli friend lactobacilli acidophilus sa bacteria yes say good bacteria you know enu oni bi enso timi kum wo no okay enu nti ehun behia sa wonu madro bi abehwe adukura no na behu ni kakura wo ko chiw enye se wonya infection bi na sori akoto adro bi anom na afa enchini bebre nso etimi ekele sa lactobacilli good bacteria na oba top eba medical akase ye wonu e de sa probiotics aye ono ma ebo sese ni pedua no nti say no we no be bo ho ban e be wanya good bacteria na ebo ni pedua no ban na say de be ya unya yare bi mpo na chine ba ko no maduro if say ni pedua no good bacteria we wo mu a unhia say wo be yare mpo no mo say good bacteria you fight against bad bacteria eno na ebo na ba top eba clinic ya so ye wo kuma say e South Junction aye be Parks and Gardens aye crying so ye wo agbogba ha twena ye facility ye wo department bebre say ye lab na peso ye ultra scan ultra MRI ukwa Accra branch MRI ni nyina ho che facility is very big ye kan yare say adwuma na we are root cause oriented ye hwe yare na fareba na ye si ano kwan enye ayasa bia ye se nipa ni nimaduro nti wo ye aduro ayasa bia ba beto doctor na kosuapon wo ye medically trained professional wo hwe nti nye se ye kan heba clinic nipa be brezu se heba de on ko school ni ade top heba clinic ntesa enti na de bia ka se ye babo nti se timi dada if it's all the regulatory bodies ni nim ye no nim apanso a ye na nyankopon ya adoma ekina package kase bi wo ho no mo ewo eye kumase yaso ye ho ene nkan ye na so ye package ni nyina ne se ekina ye screening mega screening bio me kai se be 2 months ago ye bi wono ode wona ani kire ho no ehunu se enokwa omunya emfaso de medical ka se top ba kwa na oba
you focus nyani ubenum adro name ye coach you because there are some conditions we want manya do no mpo kasa ene adesua na suahunu bi ne no bi so hunu etu ba top eba we kasa we root cause rent ye patient centered ye hwe woni pa no na ya boaw na yetimi amwanya optimal health enti china package no very big ye free screening screen no scan wo mechi betwa ni pedua no mu photo ye twa abdominal scan pelvis scan urological more prostate self scan nya china be koso we na so ye both Accra branch ye Agbogba Hacho ene ye ne ye ben Kumasi no so ye be Kumasi ye Santas Kwan so Parks and Gardens and as a Friends Gardens ye South Junction ye be lab test ahodo bebre so moja test bi apeso ye bia no ubetimi de wani abekere ye be urine test bebre screen ye very big doctor betenase ye mfidi ahodo so ye de be hwe ni pedua no mu sa package we nya free into bia wo bia wo te enka no na chese me kanfo top herbal clinic na mo nyankopon ya adom akira ye na so ye ewo Accra any Kumasi Accra ye Hacho Agbogba any Kumasi South Junction ye ben Parks and Gardens na dwumade ye koso wo wi aye hwem ankokwa enam se onupa bebre so odwa so tichina na wi a doctor betenase obe dispensing no ye be manuro ama wona wo how bi no so monya no medical aka ama wo hu se probiotics a good bacteria se eboa ni pedua no na e ma ni pedua ntimi prevent bad bacteria and infections enti medical aka se onupa ho no ma wo be boa enam se enti no do wani che dwa bia so ana se be bia tu adura obenya no ni bi number ni bi mna ye ntwetwe nkomo 0244 37 38 95 0244 37 38 95 and 0266 14 3008 0266 14 3008 you will know bebre wodwaso out when che be atu adro bia o man mu ha say drugstore say herbal shop say pharmacy shop be bia obenya bia no doso say malaria typhoid also adro bia yare bia so na adro no ahodo nkono e 9 e na market sisi ya me na wo ka say enti yare bia o how bia na mu bia no say wo pe top herbal clinic wo pe ahweye ye hwe ni padua no na yetimi san yare no na unya ano anase unya any side effect na che top herbal for ni che bia atu adro bia na gi no bi na me kan fo top herbal amount ewo Kumasi ene Accra nyankopon ya adom e china ye package ni very big brand be screen ni bi ewo ye na so ye ho no mo na wonso nya adwumade so emfaso na hwe adidie mu ye ma intake of probiotics na hia na ma on build some resistance against some bacteria na ma oni padua nyina so se da be ye china bi mpo no hia se clinic bi be ba na be ma cheche bi se no madu fi se already no wo good bacteria se lactobacillus no oni padua mfa number for the last time na fu oni che na so ye nyankopon ya adom o china yare bi house o ye bedridden me kire yare watompema ubetumi afaka e de aba ye home services so ofre number na ba bia wo bia na e beba na ya behwe ye saya arabia medical aka top eba do no nim ye no e chen me amete ye ye ba ya che na so ye no so de ye bibia le chena screening no e koso e was Kumasi South Junction e na Accra Agbogba Hacho number no e 0244 37 38 95 0244 37 38 95 and 0266 14 3008 0266 14 3008 enti ye de mo besia nyankopon ya adom china ye behwe obi biara nim ewo asoye ho both Accra and Kumasi South Junction and Accra Agbogba Hacho okay nyame ensha papa ye twa ye ho abetiefo eba ye bekwa homaneso Impressor oil na capsules kura ahwodinu a eboa eyi yawa enam sasabro usisi wachiri bremo ne afei waposo nyina free ni padua no mu Impressor capsules kura Mrs. Stand eboa me oni ni kum na eboa me se ema me nya ahwodin se gina ya me de ahwe mo abedu semre fam wate kire me ebra the last time I woni we yiri nkomo enkomo a woni we yiri ye ukoja no ma ne kofa aka no na ebra wote sasem no sai na wo feel sai na wo honam ye wo kire me de koso sade emre ba ne de mini di nkomo se tala fe ne Akoma FM enyu bi aba no mo se friend blaze week ni bi to ka chem so mo tontino be fa no mo aba ndi se tam no ye discover bre ko kwan so tinema ni da se okwaba
nti ahemache na omofre kan bibisa ho no man kan chem na omse me mblan kran be hade nti me yam hye na me hwe number no so a na minim se na madan na na course ba me phone so na minim se bibisa na si nti me team ani no na me hwe ne na mu na am ka se me mblan kran sisi a na me yesa me ko nti me kodo na hye se be odan de kojo to me hu hwe em free no ho me nya hwe em free no ho kosi se me ipija no fu a ya do kwahye mocho tu ko hu no me yam hyeme e hyema reho bebre because na me dwen kwala no de o madu ene kwa ya me fa so a me hwe kwala no ti me frɛ me sister no so no so nya kokodo se de tie bi ya no obeso kwala no na me sister no so e so kwala no na ma me nya ara chiche besine e besine na shock wa wo fa mu yi wotumi aware biem pa cho da bi yey wale bi Mr. Amboma me pa chewo me ayi se wutwa wani hwe wachi a wonua TV na da ho yi tokuru nu ntwo no bie mu ni wa ye onua TV he wunya ekurase wunya wonua TV tokuru a wo hye bia nya onua TV enti no se wo ba ne teta ho no oti obeka se wuyi na ma wo o nokre wo wari biem Debbie me wale biem wo mu biem me wu biem Mr. Mwako apart from Jennifer nini nua enkretu no ni ngwa bia ho biem mo ba ko ho de na onu de man wale o ma me no eka Jeno onu ye penin change Debbie Jeno mu ye penin sin esene no okay but say dey tina won to me worry because you are a very handsome man wo hu gina ho so wo sipisita like yeah ma how ba cho no mo ha na abotre abotre baby 98037 Osborne Block Factory Osborne Limited was say enei se wo pe blocks papa na wo de sit dan ya bomodia na bi hu homo ye wo stone quarry that and face cement de ye office no e wo kase ye ne mosque anymore wo pe second hand car papa bra Osborne Garage and Motors ye wo da kwadwom ye ne despite a hwe anymore wo benya second hand car papa wo pe eye